that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against AHENKAN933FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. AHENKAN FM. Onyami ben kra notice wo. Onyami ben yo. Utumi so. Wado yesu. Unimya yema umani. Unimya yema mio. Unimya yema obibiara o. Metme yajo. Ukwana ukaza mabazo chiyedi. Fia pemya wodakro. Dakro suya ufia pemo. Midimi uni na mema. Ukwana ukaza mabazo chiyedi. Fia pemya wodakro. Dakro suya ufia pemo. Midimi uni na mema. Onyami beni, debia oya di fufro. Na do yesu o mane matodo ni tumesu. Onyami beni, Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Onimye yamani menina, onimye yamawo, onimye yamawo. Sina ochaino. Dakru suya ni fiapimo fa ubonu iyo. Okasa ma paswa tin fiapimo ya ni dakru. Dakru suya ni fiapimo fa ubonu nensibu yo. Okasa ma paswa tiedi fiapimo ya nyami dakru. Dakru suya ni fiapimo fa ubonu na niema yedi. Onimye yamani menyina. Onimye yamawo, onimye yamamio, sina ochaino. Onimye yamani menyina wai, onimye yamawo, onimye yamamiso, sina ochaino. Okasa mabazo chiyedi, Bible simfia pemya ne dakro. Dakro suye ni fiapimo, waye bia mama hu. Okasa ma paswa fia pemya ne dakro. Dakro suye ni fia pimo wa ebia mama hu. Okasa ma paswa tiedi fia pemya ne dakro. Dakro suye ni fia pimo ema wa bamu. Okasa ma paswa fia pemya ne dakro. Dakro suye ni fia pimo ema wa bamu. Onimye yamani menina wai, onimye yamawo, onimye yamamio, sina ochaino. Onimye yamani menina, onimye yamawo, onimye yamamiso, sina ochaino. AHENKAN FM.
Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin Ediba AHENKAN933FM. Another new week is here. Yam faster than family rade. Not drum ni ne humo brado so asan dia maye. Some 37 minutes into 6 a.m. Sharing so mami yesin konyo e kopim se no ndibebo na no pay. For God and country marching. And ye day every war. And someone in SCC wa Ghana, near the Canditi, I don't hear Sinkonia, ye de Air war. Yem Fasada Eme Rade. Today happens to be the 14th day of November 2022. And Kakanka Rade the echo. I can't nani kakrebi near the Bosumi Yakwe, na fe bronya Bosumi on your room. Now, Andrew, to be quite sorry. And then a coy, who's your day? O sofo kan dance em wo da so kai ana upie free asori dem ho na refi e ana wo kra de asori no wantimi ankobi enra ade onkuna wo say Sharon Son say yes, streaming live from our national studios here. Akuya Frakoma, precisely a watching Abuabo. We are here for www.ahenkanfmonline.com. My TuneIn Modern Ghana Zeno Radio app, all on the Google Play Store and as a App Store. Ko na ko download the apps nina. Or download the then on the apps you search for AHENKAN933.3. Baby on and be able to meet you in shows. Quality programming. Able to meet you in Ebi. Ankaya titio. I don't hear the asada me rade. Say odi enkodi weekend no. Weekend no full of activities. But rade the afem and wasan di aba. We still trust in God for yet another blissful week. We will enjoy it. Now what you way? Erade ebeyi nanimonyam edi akyere yen. Now what you way? We will have a special walk with God, and trust me, we will celebrate. We will jubilate. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin Ediba AHENKAN933FM. Nehuma brother wayafa Ankaya titio.
Yenyankopon na no pray ya bompaye ye de aseda ne ayeye di maudin kronkron no sanse eyewo na wahwe yen so ama ade papa ache ene ye kan ya kan ti asefo ho enum ti dia ye ne abusua nya ye ne ye man nya ye ne ye kro ye kan nyina ne sa aseda nko mfa maudin kronkron no sanse onko na ose onko na wo fata ye ni so ne waye amayen ye ni so ne waye amayen say ya da say wufo na wonam adom ani moburuhu so na ena no pai wo mo asori ahoden wo mumu na omo ka wunyankopon kwagye ho asem wo mu di wo oniema pa ho adanse no ya kan ye nso aka ho bi Awurade yeda wase ye ne ye ma yeda wase ye ne asefo ye se asedan kan udin ayeye nkan udin kronkron no ena asen kan wo Kristo Yesu udin eya wo pe ene ye ma udin so kire wiase afanan sanse ye da odasuo mu no bebre no obonefo no susu hihye ye obonefo no ka ne nko ananka no pa yi yade bi atoa hye ye nso aka ye nkete so eka obonefo no nko ananka no pa yi ye kan wo mu a omotiase na enkwa wo mumu na ahodin wo mumu a nanka ye nka ho bi bebre no susu ye bebre no hihye odasuo ni mu Awurade wa mani nyina pare yen na no pa yi wasan de yenkwa ache yen na wasan de aba beto ya dwuma so a na no pa yi wo ma ye kan sa sedan kan udin ayeye nkan udin kronkron no na asen kan udin kronkron no ura Yesu ye wie ne sa no na ye gya yen kra ye nipadua de ahye wonsa na damu yi ye gya yen kra ahye wonsa na awotwe agya pa wadwen yen ho adwempa na wama yen kwan se na awotwe nso yen san enya nkwa entenam Yerimusa woni ma papa de mayen yerimusa wadwen yen ho adwempa Awurade de yebeye musuo esan amane mihu yanka ka kwanhia se enipa betiam agye na yebehwe na eyeyen na biribibone ato yen wase ma yete ase se na wuni ma adwen kora wadwen wo yen ho enye bone adwen enye musuo adwen enye adwen de yebekọ animguase emu nemom eya adwen de yebekọ nkwaje mu eya adwen de yebekọ yen bosha sase ne so Awurade sene na no wo hye Israel for bono Awurade fire ko bosha asase so fire ko boshe asase ne so na me hu animonyam ewo wi Yesu Kristo dinemo na watwe Awurade ma eda no enye ye de na watwe nia ye de ye nsa beka Awurade ma ne ye nhira na watwe wona ekoton Awurade ma omunya atofo na watwe Awurade obi bia wo hia w'animonyam emfa nkame no na watwe ma ho brase mpaibo amebo ewo wo Kristo Yesu din mu ne se mana watwe enhyira bia wo Awurade waka ewom emra ya brabom enim se woni ye wa apam sanse ye kenkan wasem na Bible say yemfa wahotewfo womo a woni wonwo apam no yemmo abwon ano we should gather the saints and the faithful ones before you God those that you have a covenant with them through sacrifice. We have come before you this morning and we pray that you God will remember the covenant you have with us and keep us. Continue to lift your countenance upon us. Continue to protect and guide us. Continue to be our Father. Continue to be our shield. Continue to be our protector. We trust you, God. You are our refuge. We trust you for the provision of life. We trust you, God. Sena wachi unwing anymore say. Ewe Yesu denemo. Ye jaya juma. Ede shewu Kristo Yesu nsa. Ye di nu mojemu. Erade na wachi ye ya hoho wom. Impo enedei ye dwo dei. Ye ya hoho ewo danimu. Nia ebesi awia yenim. Nia ebesi anwumre erade yenim. Impo efri sabre kopim se nondumpo bebono. Erade de ebesi wom yenim o. Ani nti na ye dan wo erade. Yenim sa woti ase. Na obeka amayen obeko amayen ye gya ne aka nyina hye wonsa se bedi nkonim betutu ya na mo si de kron ne ye na gye entata ne dai na fa ya na mo sisi nhira kwan mu se ye be nante akoboni mu se ne na no na Bible ka se enan a etumirika koboni mu
Awurade ɛma yɛ nan entu mirika nkɔ bɔne mu ɛnɛ da yi ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen. Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Aba Mami mfa ewiembo bre said ye besi akọ ene adwo dai da mu ni nyina no mami mfa ma na afei yanko nyankopon asem e de nam ne so eye tie na wotwe nyina awurade oni ye be di ni yiye in fact oni ye di ni yiye na akase be pie we ni pa ni so ewiembo bre Arope wo kire se ensuo no epetepete ahomache ni mu ho ano a ede basa bre no ensuo ne petepete ye ebo esi ye ewe puema ntem emiaye ahodo no ebi na o kire se ye kwen anim no sa pepepe ne be ye awia bre mu no awia ebeyi ne ti na abo awia ne bebo kama pa ne senti ye kwa anwumre bre mu no a apuema ntem emiaye ahodo bi no ensuo no be epetepete kakra ama wiem adwo ene nti ya no ahye ne nso ene da mu nyina se ne wiembo bre esitie no eno na yabɔ ne tɔfade ama wo ensuo no ebepetepete na afei ate ete awia no nso beyi ne ti na abɔ pa awia ne bɛbɔ ene awia no ebɛbɔ nti hye ne nso enam se bɛbɔ dindindin nti ebɛkɔtwetwe nsuo di aba anwumre no nti nsuo bɛpetepete kakra anwumre ebrem apue ma ntem emiaye ahodo no ebi ɛya na wahye ne nso di ama me and some de bebre no asi obete but Bible my yeti ase say Awurade Nyankopon ankwati na sem no anye bibibia oyeye enti yenkoma ye bebo ne no eno no wo ho but yemfa nsi nchen ansa na yenye yenkra eho adwuma nwie ye pese ye kra ho adwuma wie ansa ne de aka nyina de atoa so eno obofo obae no obae na ni abre pa asem ye ode ba enano memene da no asem ya ye ba be kan ne yi ama enura nano memene da na asem ne baaye osesem obo wo ba ka kire me nkrofo a etiewu ene wo mo a afi na me twe wo nyina adwene de ya ba wo so wo nso be tiewu anopa bia se me awurade me tiase oso kwa akasa asem ne kire wo mo se me awurade me den metiase o kansa apɛ na me kai anwumi titi nyame no onwu yo o tiase da titi nyame no onwu yo o tiase da ye nyame no onwu yo o tiase da titi nyame no onwu yo o tiase da oso ukwa ka kire wo mo ma ba mu abu se ukwa ka kire wo mo a eyo ma dwene se afe ne kwa wieye oto mani hwe benkum oto mani hwe nifa eyo mo so mani da so asa omo a eyo mo se enipa yi wo mo to kyene omo eyo mo se omo ni kamafo omo ni wo bia no se ukwa ka kire wo mo se me awurade metiase metiase a adom a medi ya adwuma titititi birebuo no sa adom ne da so tiase etititi biremu no wo yonyame enra no wo yonyame enne obeye nyame na okira nso obekoso aye nyame etititi biremu na wo nyame enenso Wuyo nyame wo da so ye o nyame wonsa trada titimremu no aye kan ne de he titimremu ne ne ye kan se ye nananom abreso ye maame bia ya meto no ye papa bia ya meto no na breso no na ye nyankopon ne ye nyame apostole ni mo breso no na ye nyankopon ye nyame
enu ntina no omu hia mu no omu bɔ mpae a otumi bɔ wɔn nsam bɔ mpae bɔ wɔn nsam saa na ogya abesi dan a wo hyem ɛbɔ mpae no ogya ne nye ogya a ɛba bɛhye wɔn o eye nyankopɔn ogya ɛkyerɛ sɛ adom ne da so ɛwɔ hɔ ɛkyerɛ sɛ nyankopɔn tumi no ano ɛmmerɛ ase ɔsesa wo kwa ka kyerɛ wɔn sɛ abrabɔdi mu ayɛ dendeɛ Ghana for power ho ohunu ngasi mo to ngani antobi anim omani da so asa ti sei ahokyere no aba ma ye de hye hum ni aham but se wo kwa aka kyerɛ me ma sɛ me awurade me da so te ase your God is still alive my God is still alive God is still alive ka kyerɛ wo nua sɛ nyankopɔn da so te ase awurade oda so te ase nia obo osoro ni asase eni mu nioma nyina adom ene adebom hurumu a entiase wom a nyankopon de tena ase na ode hyehye wiase ede di kan obo wiase niema ahodo bie ede toso mienu wode adebon hyehye ne to aso ekopem de toso enso a wode home ye no se nyankopon no a oye sa de fafeyi asame tumani wo studio ha mi hunu nioma bebre a through the innovative mind anyankopon de man nipa eno mutumi kika nyama bo mu a we've been able to put up this studio mete ha me kasa enipa pem anopai ATM no say nyankopon no anopai ose me nka nkyere wo say oda so te ase onsesaye adomo no ano da so ye hye say nyankopon no a odi awo mere etu Israel fo so no ewo Misrim asase so no say nyankopon se me nka nkyere obi a ono nso so wafa yafunu na ne bra so say wo nyankopon ne da so te ase na dom na no da so wo hye ene kura de chen da nyina o se oye titinyame o da so te ase na oye nsenkyerene o kese etna ne anwanwade akwanwa ni mu na obeye nsenkyerene amanema awo mera ode to Israel for so ewo Misrim asase so no awurade se me nka nkyere wo se oye nyankopon no da so te ase enti se wafa yafunu na enkrofo kan nsem kyerɛ wo adifuo bi yi niema bi kyerɛ wo enkrofo so da ye be ka kyerɛ wo edi nti ama ehu abɔ awurade se me nka nkyerɛ wo no pɛ sɛ oye nyame oda so te ase na so ode awo mera to Israel for so wo Misrim asase so a ode aworo mmerɛ ebeto nso so awurade angu ne ho animu ase Israel fo abrɛ so a enya menu mienu Ghana fo abrɛ so ene nyankopɔn ne begu ne ho animu ase osese wo kwa ka kyerɛ mo sɛ me da so te ase personally I was meditating upon so many things and a lot of things were running through my mind on Saturday and lo and behold nyankopon de na semi ba say me awurade me da so te ase God is still alive and inti se unam bibi mu na otu ani na ento bi animu a you still have God that you can cry to na awurade te ase na watwi mu nyina obeye nsenkyerene wo ne mabra bom nti ye wia enwumo ebeto ne se amenyina momra merenya miniba okurono momra merede nyunyam amenyina nwesi nyankopɔn te ase no obeye nsenkyerene de amayen eni nti yanwom tuo nyina be ya dansedie amenyina momra merenya miniba okurono momra mehwe ne nyunyam amenyina be baba behwe sanse oye nyame a waka wana sem se ebre mu aye dene no onu awurade be sore okese ne be ma ne homene so no ode nani ahwe wiase nyina
na awurade ebeye ne die yie awurade nim ne die na obeye omu yie eni nti awurade asem se oba na awotwe ene me mamme kasa na awotwe twa mu no me de asem ne brew ema onso de ma me manfo se enipa de enipa ebe dwene wo ho adwembone or say but as for you ye thought evil against me but awurade adwempo nte saa na awotwe so se me kan kire wo se enam se na dwene ponte saa nti osan kai ubiom so oyanyame ote ase oyanyame a tumi a ode ye adwuma free adebom fiti ase no enko fam wonim die nti atore bia ne abamu abuo no baako ye nipa mienu ye nhye dan hunu nyankopon no ne nante eyie se ye bema ye ho kwan na onu awurade ne honhom a kire yen kwan na ye ne nanante yie a osi ye behu se wote ase hwe oben yen pa na one thing ekum nipa ne say yen imaginations yen imagine say awurade wa chiri bi but ente sa awurade ne tie mu me ne wo kasa wote yen nchen wa ha baby a wo yi owo ho na eya na yen imagination ye de ya dwinbu say nyankopon hyeda wo baby special bi a ehod mo na wote eya na hye ntrim say nyankopon wo heaven no so yenya kan ya de nyina de ani a kire esoro say nyankopon eya na ye hunu nyankopon so wa chiri but awurade fa ohima mercy so eto dwom say mi wo Jesus a otimi mu mi wo Jesus a otimi mu otima kume muda oti yenchen ti akoma mu ye ko ba nyina okan ho God is alive and inti ade bia wonam mu ade bia obonefo no twa kyerɛw ensɛm bia obonefo no kagu asum emfoni bia o twa de kyerɛw anopai awurade sɛ me meka kyerɛw sɛ God is alive ye nyankopɔn no ɔtease na nya wo bɛka bia no obetie sɛ wo benya gidie ɛwɔ wo nsɛm a wo ka kyerɛ awurade nyina ni mu a if you have faith and believe in all the petitions you are presenting before God, trust me, God will never put you to shame. God will crown you and you will jubilate. You will celebrate and you will propagate the true gospel of Christ. Now what you maba chain, it is just introduction. And I may baba ye diama say. Now what you obofo oba ye no say no nkasa say. Ye nyankopon ne tiase. Onguye. He was, he is, and he shall. On sesa. Said your tia nra no. Enne kura no bambo na no be yesine. O tena nso bambo no ano be yeshe. Because he liveth. Because he live. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone. And now I know. Yes, I know. He holds the future. And life is just a living just because he lives. Yenyankopon no tiase. Nti nkonimdie be ye dia. Yenyankopon ne tiase. Eni nti abrabo yi mu tiase se eyire so kyere so se den. Imu be ye den. After be ye nipa nti no, we will have our cold moment. But listen to me. Erade otiase. Na obekọ so ahye ni munyam. Kristo asomdwe nkan. Na domo no so mfa mawo. Afi o ma won tiase se otiase. Nti duru ba bi ni mu ayede na otu ani na ntu obi ani mu a. Eya to ani to Kristo Yesu ani mu. Na tiase se oyetiti nyame. Adum ru adum nkoso nkan ho.
ehuma bronco so nya kese mfa ma o ofra me Obuoba Ofori Amanfo ma yemfa sports ntoa so ye wi a ye besan ba dwumadi aguso awutie no ye Maakye uhia wunye ne efiri na akosi fiada no efiri na akosi kwasi ada no uhia wunye a no aka che ne se ye nyame no otiase sports for to aso omu wi e besan ba bi mu apani enko Abozeke Sports Jagum Abozeke Sports Jagum. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Abrebon Chairman, bibia bokọ oh yami adom adwada fo François Samba sa na weekends no so na niam ate sen na bibia koye wo ba da dwuma wo mu dodo na adwuma no doso ya bra oh no akwa beto ai na wialo kwala muzo chairman ya mle but ya ba die na je se ya ba ni aba wa ba die aba na otwi wo mu so ye Ghana se ye kwa World Cup no ye kwa yire hu nti no e mpai bon ko a nti so obebo bia ma Ghana yes ye bebo but monti asese nye mpaye ne dey nti kwa na ka me bebusa no obi se me busa se mpaye boy adwuma football won se mo dey mo yes Bible no mu e was wo mpaye okay e was wo mpaye ni Nyankopon bo players ne ho ban okay nyansa ne nimdie nyina wo Awurade ho eni ti no kenkan Bible se se e ka obi nyansa ne nimdie a o mi se Awurade enti skills ne tactics ne sa ne ma na wo asafo Awurade ho ni nyina wo Awurade ho enti ubisa ne wi a on tena se njege wa no odi ye adwuma so that say and it no wama the willpower ne say after say wa gi adum na wie no e wo say wo de koye adwuma wamfa ogi adum ni wie na de kwahye dem dia ho na obi hu adum sa na sem ne tie engineer sem paye ne hu hia ye Christopher de there we have to pray okay but obo mpaye ne wie na no nkire say ball ne ba mento nan adum ne be hye wo to ho no na honkonkura be pa wani so that is now otwi um de wake up na wake up na because of that inti Nyankopon ya adom a Saturday na ye launching yen AHENKAN Kata 2022 okay that is a Saturday we na so Saturday we na ebe massive for AHENKAN FM ha I tell you ebe inviting penifo kuku dama ebi free nkan ne ade obi abetouch down so that's here inti AHENKAN Kata 2022 okay yen kan bomu AHENKAN Kata 2022 okay inti ye launching sa ade no wase ha okay ebe massive ebe ne kese de se ne ebodwa na so ade azie anopa 10 na ye se launch Saturday anopa 10 no na ye se ya kan jagum dike ebe se ebe twin star free union central for cramo around obi abeba inti AHENKAN Kata 2022 launch okay and e koso Saturday anopa 10 o'clock na je say ya launch ade no okay na nkofo bisa say comment no ebe o inside dabi make us say achim we for now kwade e bianfa bibia nhye lunch Saturday no obi abia no obeto obi expect na say training dey two abefa babia ye ni number babia bewura nti AHENKAN Kata 2022 enu an ye ba no obia ti nyame adma Saturday obia lunch no obia betimi ababi obia betimi abahe lunch ni bi mpenifo kuku dam ne beba ase wa ba AHENKAN FM a ase wa bu se ya siesi o kama eze obia ba kofi baba bi opoku nie obia beba eje bibia ba ko de me rese me discuss bibia kama na so nyame gusu kuta gaga wa aten se mo ni pa nkenka no se oda sorry nje Ozorenje oh bia na ademela makaka edi ensem no kan bibiri no di free na mu na ba so oda sorry uda no bi nya no putuza na o pe ko ja so okay wanda o se me na ozo no wanda na bi ona mo na me sports minister baba wo first minister ono dwe ni kata konji hono o de ba yo boku no baba o dabi boku you too much oh true yani mpani fo baba hwe se unya oba bi wo ho na untumi nya oba na fro boku bra chairman oba yo oba simple o dabi ti o se train wo ho ti o train nyame aduma etu ofia ha ye be ko
yebewura buakwa yebekọ bosome yebekọ kutu manager say me nka say mo nkyere manager say me nka say mo nkyere wo share wo share ya otu champion enu mi hu no otu champion no say bo Kofi Oduro voice we man. Ai Kofi Oduro say Kofi Oduro. Ai. Otu champion e kan. O say anya wan tie en sanka ba don. Wo share. Wo share. Otu champion ya mi shira o. Mo kobra. Eti, they say we share uni a eye ahenkan kata 2022. But and when be baso to ado the players in my band. Yes. Inti and also me fa live we no. Pa no ntu ba ko a. 11. Okay. Inti and also some betena ase. Yene kwasi na be. Okay. Inti a free salary akopim see be 17th me boa. 17th December. Free salary na ko ne de. Bon kwa. Bibia fa kata no ho no. Ye be jamu na kwa makofi akoda na. Ya tira. Bibia fa kata no ho no. Ye nya ye launch ni wi a. Haya na wose wuti kata nkwa no money issue kata nkwa someone issue no gra kata na David money show ne de ono no be tin ho kakra nti money issue kata but no nyina kra na ye de kata de be na mu aya no afefe the day you know so dey say na kata asamaja be money issue waka so nhwe no mpira no ngrofo prepra o dem say obi ambobo a free sabre na go bo fani game Switzerland game. Saturday 17 Yawada. Ya. Oh, okay. Omo bo wen. Ya bo Abu Dhabi. Oh, I walk kata hwa. Oh, okay. Dubai. Dubai. UAE. Dubai. Anyone in Dubai. United Arab Emirates. Anyone in Dubai no anamba. Mo yale no ba na. La yale ni. Ma yanka ni UAE ne ma no. UAE. Okay. So you okay? Send na jeze aboko bo UAE. Oti Dubai no. Uni mebi na wakono obi de wafa lungulungu bi de wakoduru. Se yesa so mo se sansa ochi a. Kofa abeyira. E wa na befa. Wala se. Unkofa kwan bi ya kire wo no. Aje dim se opoku na nkasa na wo se mo pet doctor bi na mo de ma no. Na o. Ale, e be si la adria man. Hey, ale anopero penti Joshua ko blaje nuti na tu ya na me. Alo se man ne. Message you know akasa no enye ni na me kan ye. We go editing. My editing. Was it na wo kasa uko fa sports minister dia ba no akasa no. Nani be ya be. Na no kwa kaka zo ongongo kati zo be. Ba chama. Obi abo kata na dia bre. Chama, ene ma be bre ne besi. Oh yes, nyako ya the former Blasters players ni bi be ba. O de nyambotre poku nyambotre. Saturday no. O ze ye nkasa. Ankan sports team ni nkasa. Boko. Because the yati ase ne say ensuo no na ye gri no emfa obi a. That is it. Ensuo no boko ene fa. Ensuo no ye ko boko no. Eno na fa nipa. Nti anopay mi head of sports ene mi general manager. Amde. O make come adwen akire me. Sa. Na mi wi nso a me nso mi kwa akire wa ma pa ko fi so mo anwa. Eti Jacob ya do mo a anopay boy 11 a Otuado e the players no 26 ne beba. E ba beto abonten. So what is e bi nso prepra. E bi nso omo ya da mu prepra. Ama prepra. Oh. E two goalkeepers e do mo kono. Joseph Alakot. Richie Ofori. Okay. Signals ne ba ne nye. Urade nka omo ho. Eti ya na mo tie cost show ni so omo beba. Na omo ne no aba be live. And a Saturday no ankasa no. And yeah the official launch of Ahenkan Kata 2022. Okay. E wo ya se he ya. E be yoja. Enti mo nkomra. Abusiafo ye kwa basisi a ne agemu e de ama Obuoba Ofori me ne nkwa ne fasida no ma Jubilee Hospital omo no ma so ya sen Jubilee se men kan cho se bra beja ya hwe papa yen ye ho no ba ye siesie ho kama e ho emmon bibia bi wo ho ye obabia mada ye obia memada ye obabia pemfo da ye obabia nkwalada e ho no so oban so a ye private ward shim oban ntimi ni padodo enda ye be ma onkwa wodan na watimi ada na doctor fo no etimi abehwe ho ye obabia twa scan na ifan se bia wo fie yare
bi teteo ana oyo pemfo wakwanyem na pese utwa scan na hu akwala ko na hu yare ko a ukọ ha ibetwa scan no e de ama ye obabia ye operation e ho no nso machines akese ne ho a doctor fo ne nurse fo mu operation de omu giromo na so a 24/7 light no enso entin koda ye wo kanti wo ho aduane bi a upadipia no uwura mu Jubilee Hospital ubetimi enya bi edi diabetes for no hypertension for no momrai ye wo special doctors a oba ye ombehwe mo ba aduane we di aduane we mendi aduane we na di ekofa yale ne blow na se Jubilee Hospital de ye kejua enso ye gyan na so ye wo eye clinic ho fane se bia wo fie wani no so otum e bia wo fie o pese wani no ye ne surgery ma e bia wo fie wani no ehu ade ye a oba ye di mfidie befu wani no so na fe yale bia etiti wani no yetimi akacho na fe ye di anu aduro e di amount Jubilee Hospital de oba Eastern Regional obi agya atom akwala agya atom empanifu agya atom na Jubilee se fiti na akosi Christmas no ye promotion ho nti o yale kra na uni sika kra ba ye betimi ahwe free e bia sika kitu bi na wonso watimi atua akimodan yenkwa mantra yen fresa number we 0244575799 0244575799 Jubilee Hospital na wose ayarehwe fie bia no Anna Chomino wata senda no pay mimbonderu en kan fencho se Sam Radio open super panoma Anna Chomino wata na me kan fodia ma dane dan betena se a me kan wasem e de se Anna Chomino wata de super kejwanya bi ubo a bia be koye e de amount onum nso bia potassium calcium magnesium no ni ni abenya bi wo rudium na fe abo na bia koye de amount ye pa tibia na eye na wo engagement o to badin ana wakasa na udu birthday a obetumi akuto Anna Chomino wata ne bi na obobi e de so ase wo na fe watu ani na bia akoye e de ama nsuo no kana se so se FDA enso agiatum enti nsuo na chi no boni bia ensu ni ho a eye bottle water na bia be ko bia utumi di bisho botom utumi kuta bi di ko nkwala ni ko school a to bi mom na mfa nko se de bia bia betuma koye enso e de ama water ani chemu e wo atimodan oduru Ghana Commercial Bank na ye ne na e de se edi hwani mu me se esi abronsan foforo bi e wo nsabon kum so e fe ye pa wo se bo ni mu se tafa Anna Chwa me no watara ko pe bi etokoton na bia koye e de ama ni opinika se ni di nkomo na fe gi chemu a aka cheni na 0249680213 0249680213 0500231091 ofe Anna Chwa me no watara one body osunu wadi nkomo na bia koye de ama afi flight number 93.3 FM enu ani mienu obrimpon pokware me na me chairman Kofi Agiri ye mienu na no pay ye den 70 ba Ray any Mauli and ebu ye chidom as a producers afi Joshua Kwabrejin head of sports kwabena enso ebu ye chidom ye shas ye free the German Bundesliga Monday 15 yankwa resource no se nema ekoye Borussia Mönchengladbach 8 meche Borussia Dortmund ebone kano 9 Dortmund eti kanu mienu Osbeck etna ho Bochum ekobone kanu bakwa Osbeck entimi ante Samsung by O for Leverkusen eche Stuttgart ebone kanu mienu Stuttgart entimi football Antwerpen Hertha Berlin eche FC Cologne ebone kanu mienu FC Cologne entimi football Antwerpen Wolfsburg enso etoshe team fanti ejin Hoffenheim ekobone kanu mienu Hoffenheim eti kanu bako Werder Bremen etna ho RB Leipzig ekobone kanu mienu Werder Bremen eti kanu bako Schalke 04 etna ho Bayern Munich bobokono ekobone kanu mienu Schalke entimi football Antwerpen Mainz 05 etonsa erefe entran Frankfurt game ni bewe no bia koma twobodi afriem ahye no nyonkono eka bako Freiburg etimi chi Union Berlin ebone kanu 9 Union Berlin entimi football Antwerpen yakwe table no sene enema koye Bayern Munich bobokono ewo 34 points afi Freiburg ewo 30 points RB Leipzig ewo 28 points and afi entran Frankfurt ewo 27 points ewo oko last trainer say enetie Stuttgart ewo 14 points Bochum ewo 13 points and afi Schalke 04 afi bi sign enkofon ewo 9 points yene ni remu ewo Brazilian Patema French Ligue no na twere Manchester top family say ena se esie kowie lian trafie ehye kana ba ko Nice enso ehye ba ko Lens etrafie shemienu ema Clement Fort enso etie kana ba ko Rennes ehye mienu Toulouse etie kana ba ko Piema Paris Saint-Germain eche eye Azufo elpoma kana Paul enum ema se amatumi atima da braka na se pepe na se game no ekowie ye Brest etrafie shemienu ema Troyes enso etie kana ba ko Lille Metropole etrafie ema she kana ba ko Angers etumi antie kana Montpellier
Marseille Eshebako Rams enso Eshebako 90s Etranfie Omushemieno ASA Yasu enso Eshemieno Strasbourg Etranfie Eshebako Emma Lorette enso Eshebako Monaco Eshemieno Emma Marseille Ekochomo Ebonekane miensa na se wei Manchester na otwere ye top 5 of France ene ne mpatem Paris Saint-Germain dikan ekuta 41 point Lens etosumieno ekuta 36 point Rennes etosu miensa ekuta 31 point Marseille etosu 9 ekuta 30 point NFL Lorient enso etosu enuma 1 ekuta 28 points. Yankwa Italian Serie A nyankwa ese na Monday 15 enyama etimi koye Empoli etimi che Cremonese Ebonekane me no Cremonese etimi afoball Antwerp inform Napoli etimi chi Udinese Casio Ebonekane mensa Udinese eti kanumie no Sampdoria etraho Lecce ekobonekane me no Sampdoria etimi afoball Antwerp Bologna etimi chi Sassuolo Ebonekane mensa Sassuolo etimi afoball Antwerp Atlanta Bergamo etraho inform Inter Milan ekobonekane mensa Atlanta eti kanumie no afe Jalewasi AS Roma Jose Mourinho etonsa erefe Torino Gemini Beriano no bia hyenyon no eka bako Moiza etimi chi Salernitana ebonekane mensa Moiza etimi afa na yese Moiza enso peke 3 points no ema Salernitana etimi afa ball Antwerp enso ho Heres Verona etna ho Spezia Casio ekobonekane me no Heres Verona eti kanu bako Samsung and Roseneris AC Milan etimi chi Fiorentina AK Viola ebonekane me no Fiorentina eti kanum so bako big game no etimi koso our Dream Park the old ladies of Italian Serie Juventus etimi chi Bianco Celesti SS Lazio ebonekane mensa Lazio etimi afa ball Antwerp yankwa table no enie Napoli our 41 points AC Milan our 33 points Juventus our 31 Lazio our 30 points last three no enie Cremonese our 7 points Sampdoria our 6 points and afi Heres Verona our 5 points. Yeremo yi pro ni mo na atwere yan so say na Manchester ne kokko wie Man City trafie ama Brentford ko chama Bonekane mienu ama Man City for enso atieka no ba ko Benma fa trafie ama Shamiensa Everton entumi anti-Liverpool trafie Obokane miensa ama Southampton atieka no ba ko Nottingham Forest eshe ba ko Crystal Palace woya ama entumi antieka no Tottenham Hotspur trafie Bokane 9 ama Leeds United enso atieka no miensa West Ham trafie ama entumi anchebi Leicester City ebomo ekanimienu Newcastle endra damu shekani bako ama Chelsea entumi antieka no Wolves trafie ama Arsenal for ekochoma Bonekane a ama entumi enso anti Brighton trafie eshekani bako Aston Villa enso eshemienu Fulham endra Manchester United kochomo Bonekane mienu ama Fulham for enso etiekani bako table no Arsenal dikan omkuta 37 point Man City etosumienu ekuta 32 point Newcastle etosumiensa omkuta 30 point Tottenham Hotspur etosu 9 ekuta 29 point Manchester United abatosu num ekuta 26 point Liverpool etosu nsia ekuta 22 point ma yankwa kobam yakodi komo yakwa Chelsea nyakodi komo kakra ewo Chelsea asweye papa friend Graham Potter Chelsea manager onu say weekend way omugure mu ewo St James Park Mark Price Newcastle ema Newcastle etimichi Chelsea Bonekane bakwa Chelsea entimiante enkofo keka se wanhwe papa friend Graham Potter yebe pam no ene papa friend Tom Bolly ababonten ona Chelsea owner na papa ni sembia tudwa wose mu amokeka se papa friend Graham Potter yeba be pam no munim de omoka papa no bae no injuries ha Chelsea yepa ade be chingoro Kante pra ade be cha brante fan Pierre Emerick Aubameyang na kopra Georgie Opra Mateo Kovacic no mu pra enti enya dia on be pam papa friend Graham Potter nemum on back papa no nyame adoma January on my ready se sika bia no on be yi dia ma papa friend Graham Potter no akope plus 1 2 3 biaba abehye Chelsea bobokonum where Felesa a free Chelsea bar yadi munsam no yadi amamo yenani enremo o Spain so the pata pa fan Luis Enrique and as head coach no and so Edma Spanish national team no panden sem kaka and so ade atuja osiko pro 2019 ebeto jasan ba ye fana zana enya cancer ama hwene nkwan ya yepa wasisa de no adininya fiti 2019 mapem enemre ese adininya ye papa na yade ogusu enso erekovan kaka osese de trophy ni mu ani ti se ko World Cup 2022 ya enema na betumi akoye enso de ma onu ye pass one ne mrante no bibia so betumi akoye e wakata we enkoma se pa fan Luis Enrique era tuja me di mu nkomo no ade ajao kata musa sam no me no kasa teams no kwa no muwura mu e wakata ponte so endra Argentina papa fan Scalani ne nkrofo no enso ekodrui eye Abu Dhabi abonten so we eye preparation omoye anso no muwura mu wakata na nru anwumere e na brante fan na ise Julian Alvarez ausia kan edema Man City afa Christian
Romelu omu gremu enso ewa Budiabia amakodu ameno kase de Scalani se nyaje nyame adom ne na branch fan line no Messi ebe touch down enso ewa Budiabi na fa no so etimi akwaka nunuanom ho owura mu Brazil dia wo so aba bedru eye Italy abonten so na Juventus wo eho na meno kase de Brazil enso ko enra na name abu na ketem e free France ewura mu enso ewo Italy abonten so a ono so akodu camp na enra meno kase abrante fan Vinicius Junior ne ana be touch down ewo Italy no no so etimi akọ join eye Brazil squad omo so di wura mu ewo FIFA World Cup na yaka mu nsam no e di akire wo yaba fie na fere fisam no da teche di ama na ye chef fisam na sense ase enfem free bet power Ghana Premier League na se ase eye efiara no na se Jankopon ya dom eye puma okwa ma fe de bibia so chase okopia wa Kemfaisa etena Babanya Sports Stadium ebo kanimi no e ma chiwa dan Kotukuru Royals enso ete kanim bako Lagos Cities etena fie amu shemienu Great Olympics enso entumi anti kanom Tamale City etena fie e she kanimi no e ma brekum Chelsea enso e she kanimienu ukopima ese mediama etena fie ama Kumasi Asante Oroko e kochomo bonekana bako a ama ntumi anti Becha United etena fie Accra Lions for kochomo e bonekana bako ama ntumi anti Glorious Accra folk endo amutena fie amune Carolina United e koti obi antumi amfa ball Anthony Nyanko atena instructor man tena fie e bo kanimienu ama Dream Chelsea ete kani bako Boboko fan up to you etena fie shebako ama Diana Stars entumi anti kano Samates etena fie anchebi bibiane Go Stars e kochomo e bo kanimiensa we resources na twere ye bet Power Premier League no e top fam table no say ene esi etie Accra Lions for ama re adasoro 15 points ene se ekutomo Kumasi Asante Oroko enso etosumienu a ese 13 point ene se ekuta Madiana Stars tosumiensa ekuta 13 point Great Olympics etosu 9 11 point Lagos Cities etosu enum 10 point Insuataman etosu nsia 10 point Carolina United etosu enso 10 point Bekum Chelsea etosu ngotwe ekuta 9 point Bibiane Go Stars etosu nkron ekuta 9 point House of Folk etosu edu amo ekuta 9 point Tamale United RT no amo tosu makomako edu bako ekuta 8 point Dream Chelsea etosu edumienu ekuta 7 point Becha United etosu edumiensa ekuta 7 point Mediama etosu du 9 ekuta 7 point Atimdan Kotukuru Royals amo tosu makomako edu enum ekuta 4 point edu nsia Samates esu ekuta 4 point Tamale City etosu edu nso ekuta 3 point Erafe Kemfaisa etwatwa wonu ekuta 3 point yenwura mu awatakwa Akon Park big game no etimi koso Kumasi Asante Kotoko etuhye mediama eboneka ne bako Nicholas Osemensa ene bogo edema Kumasi Asante Kotoko omo PK 3 points no ye wie ene atweben papa oya mediama coach David Duncan ene ebusa David Duncan say David Duncan eviso obefa mediama no eden ene ha mediama team no ye ntesema David Duncan edi tudwa looking at it from the backdrop that they are not players that, or they are players that I came to meet. And as a matter of fact, we fall short in that department. So even when you want to ring changes, it becomes almost impossible. Eti papa ye fe David Duncan also buy any players about 2 women. In fact, and money de our form ye pa. Ye we na ebusan sense David Duncan lose one na will lose pressure be our so na and also David Duncan ekasa kakra. No. I mean, Leicester, it happened in Leicester. It happened elsewhere. I mean, this is not the first time something like that is happening. Even with coaches who perhaps have begun a season with clubs. So I can understand where the problem is coming from. So I'm not worried at all. Eti David Duncan ni sama no. Na Kumasi Asante Kotoko coach Papa Efano Zedu Zabu. Ono se ebza Papa after the game Kotoko uni zei. Très content pour cette deuxième victoire pour les jeunes, aussi pour les supporters et pour les dirigeants. I'm so happy for this game. So it's very hard. It's very hard game. So I'm all right. I congrats all. Eti papa ye fa no Zeru Zabo osine ani agiye pa na nyame adoma unmi se wukwade bei Kotoko eni Lagos City na ebo ne mse se coach Kotoko preparation mudi wura mu e de atwen Lagos City na Lagos City we omuchi Great Olympics ebo ne kan mienu se Lagos City our form eno so Zeru Zabo e kasai. Je ne connais pas cette équipe, mais nous allons jouer avec nos habitudes.
la meilleure manière de jouer, quand on ne connaît pas l'adversaire, c'est jouer son propre football. Donc nous allons jouer notre propre football contre l'adversaire de Legon. So Legon Cities, I haven't any information about this, but I tell my analysts to do the analysis for me, and we see how Legon Cities to play. Eti papa ye fa no Zeru Zabu o se Lagos City no na ye so okwa akwatrance oni ni video analyst ekwa akwatrance na fe omo planning strategy formation omudi gura mu nyame ademo kwada e wo Kumasi Babala Sports Stadium eno se Felesa e free Kumasi Asante Kotoko heba ye free Kotoko yempemu e wa Diana Stars sundi nkuma aka emfa ema na ndo da nkugo no enso e babure mu e otemale emese atifo chemo bonaka na bakwa amantumi antene no ana after the game no papa ono na head coach no e dem Diana Stars kono papa e fa no pa kwasi Febin ere nsem kaka de tudwa wase nkugo nde wagya tumfise ni mrante no enro de na modimbo no e wo fam kra. Go back onto the drawing board and see what went wrong and then right all the wrongs down we saw today. Yeah, you see the wingers, we saw that RG play with 3 midfielders. So we asked the wingers to, as soon as we lose the ball, to come in and then we'll be 4 against 3 there. But they were not coming. And so they had a field day. No, it resulted in a goal. We didn't play well today. So that's going back to the drawing board to find out why. Yes, we head coach in my Diana Stars bobo kono ma pa fa no pa kwasi Febin and I didn't some kakade to Jana after no and I say remu out to you and so din kumaka game no ekwe na brantia ye fa no Munaf Oman ono enanya man of the match ono so den sem kaka e di tudwa kache artist supporters ne say omunya butem fam omo na so say ni de e say ebekọ awiye pa. I can say it's a positive for us. We must win this in a match for us. We need the 3 points and we work hard and we work as a team. Actually I can say we started the preseason very late. So when they start the league, things are not going well for us. But gradually we start to picking up. What I can say is we will do our best for the fans and for the club. So I'll play with the supporters that they should have patience for us. We'll keep doing more for them. We ane ensa branch osina kan edema ati bobo kono Munaf Oman edi tudwa edi musam kakra edi ajao yanko haso folk ni ani komo eno a big game no timi koso e wo the nation Wembley Accra Sports Stadium is a venue of attraction. Karura United etwehye haso folk so game ni bere no bia football anto atem ye wie pe ene onel apapa oye the senior gentleman haso folk coach papa e fa no Slako Matic edi nkobo edi am say papa wan kasa season we makasa no o target e den ye busa papa no question no de nkomo ne wado you could tell some house of coach Elituja. It is something that goes without saying. We don't need to say. Result is very important for us. But that is not for a big club. I'm born in a big club, Partizan Belgrade, and I know what is responsibility. Playing big clubs, Spartak Moscow, CSKA Sofia, the 2 biggest clubs in Russia and Bulgaria. Also, Partizan one of the biggest clubs in Serbia. And I know what. Eti papa oya has a full coach papa for Mr. Matic ni somebody to obi abusa nse o target ye dey no o de nam Russia makọ coach Bulgaria ni ade ani musa Savio has a full mobile league no eno so coach ni sesi. Too early to talk about that. We have now a very important 3 games. Our focus is always on one next game. The next game always is the most important. But why you think why I came here? I came because I believe. But you don't need only to believe. You must work hard. And that's exactly what we start from the beginning. We work hard, we are disciplined. Eti papa ono no house of folk Mr. Matic no ni nkomo di jai no. Na yeko ntena nwumire ena anope wa hu. Na Blaster squad ne babonten. Kofi Baba Idrusu wepra. Joseph Alakot, Richard Ofori. Amunko wake up ni bi. Nti Danlad Ibrahim minum ba bi okoye. Ni mpa bo no ya yedwuma. Onko ba bia. Se pra no wepra se Ghana nya wo dia. Enti wo ye Ghana Fatu team say Baba Idrusu and squad ne ba na won ka mane nyon wakopra Joseph Alakot akopra Richard Ofori na say Ghana 2 goalkeepers no first and second ni o makopra afi ya midfield da na ujane na so no Baba Idrusu ono so akopra nti we are hosema ato Ghana ntene 11 am na squad ne ba bonte ba betrans na afia pensim sabre ye gina na de dwumade ni ya mama ya de kuto ne ko mama mbo ababofo aba so pa ndra mo ya de kese pa mba ma ye dodo bola no so kama ndra no pa no you twa ha no we twa ha nti mama ya de ko de sa se youth no etu am huso so mbesi esi omkuruma sa ndra no oba be gina me nche mi twa ne se ya no so twagum mi twa ne se ya no so twagum za oba be si ya no mama ya de yemo aba so se committee for no
unit committee for no omo yes anima omo ya de pa nti we de enyo unit committee for na hwehwe omo ade okay yen nyina na afadwuma de nsi Obuoba Ofori ba betrase na afo commande akora ebonundo no so be sole oti Kofi agini nka obrimpo poku Ray ene Maoli ene boye chidom Joshua Kwabre ginim nyame aduma wia obete nka sabre de yakopon kan bye bye Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba AHENKAN933FM Who your anchor hold in the storms of life when the clouds unfold they are waves of strife when the strong tide lifts and the cables spring who your anchor drift of firm remain who your anchor hold in the storms of life when the clouds unfold they are waves of strife when the strong tide lifts and the cables spin who your anchor drift of Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba AHENKAN933FM Me told me I'm faster than come the sports team. Joshua Kwabena Ejani. And in him rantiano. Ya baby mu. Yeah, to us so Shannon so matching. And ni Jumediano Edin. Ain't yano pay what Kofi a jury AJ Oteninka. Sanso ena oberempong upuku ware. Onon so teninka. AKA Ututu Jagu se Tutu Jagu. Raymond ebe produce you I don't pay me pon a bought 11 pepper pound besa baby Coach Oto Ado had in a 26-man squad or the mobile bet for one tinti on my bet na say now on my mastermind day Papim bra coach Becca say ye na fi o ma prapre no ma sorry so we are on Besamba throughout this month kopim next month there ope feeling ni nyina ne fa kata
na de ato ahenkan 93.3 Nyakopon ya adom so a Saturday at exactly 10 a.m. Yenimu heya yeah the official launch Ahenkan Kata 2022 programming. Ye ni nyina wa ha. Eno ti ya no ahye ne so panu betumi de atoso kakra. So wo ha fa toso kakra project na. Omo a joining on Facebook, YouTube. Omo ntumi enjoy kakra. A very good morning from my humble self going out to the following people. Omo me nya ne ntie so ma tune in. Omo tie en wa ha. Ntimi ankasa menua Inshiraba Prince we say we tune in Inshiraba Prince da si bebre so and Michael Ampoma also was South Bremura Bank Limited at Chiasi branch Bright Kwesinya ko anope ma munyina good morning Gladys Ampabin and Elisha, right? Elisha. Also a war at Chimachias Edebi Asene Bangalo. Breji. Anyone moka who am a be na. I don't pay a very good morning and confirm me. Yadama say. So much you see. So the official launch Ahenkan Kata 2022 programming, God willing, this Saturday at the forecourt of Ahenkan FM. At exactly 10 a.m. Yenya pa hon to mawie pe afei Kata akwantu no obeti ni nyina Kata akwantu nkomo bi e wo se tofem na won so tumi tibi no yenya pa ho ntoma wie a yenya ye official launch of Ahenkan Kata 2022 no wie a ni aka bia wo bete tia no ahye ne nso and the cable strings will your anchor green mami mfa wo da chintin fa nto aso na fe yanko yen animu e when the strong tide lifts and the cable strings we have an anchor. Okay, so this message from Obuoba Ofori and confirm ne brother and a birthday. So happy birthday going out to you, Stephen. It's your birthday today. Live to be 93.3 and beyond. Stephen we brutal. Enti efri unia Joseph na. Yeah, had a friend Obuoba Ofori friend Okuto. It's your birthday. So happy birthday, Stephen na. And one out in me. And yeah, we. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo ate ediba Ahenkan 93.3 FM in the Savior's love. Wada chintini ya de to aso de ama na no pay obra kwentu efutu ni adesua de na me say abide in Christ. Do not joke with your spiritual life. Abide in Christ. Do not joke with your spiritual life. Inti say otie the lyrical content of the song ye bo background na. Obi say will your anchor hold in the storms of life when the clouds unfold? Wabre we are singing air coming to a standstill. Wabra bebrebe ni nyina chi no uje mu de ato ho no no. Are you too sure and are so sure? Say da nkwaje da setena Kristo Yesu abedi hu adanse a okwa wasan hye boso obesan babi mu no. Sa da asetena eye eternal life no. O you sure say wo ubenya bia na. Yemu bebre we are kidding with young spiritual life. Sesi akrampu no asore ko obi pa no ko. Again,
empire crop na obo just say onya ti anything about nyamesom a na ne bu afu onfa o nyamesom so serious but I no pay dear edenam o da chintini say abide in Christ. Do not joke with your spiritual life. Ohunhumwa brabo memfe ni agro. Ni ayeye nyina the reason ya na media chem na mabo. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. We a covenant amini nyankopon akọ. Say every bia obema ade achime. Ameba betena microphone yachi. Mekai ne nkrofo say omo akwantu bi tu. Asa akwantu no. It's a journey of no return. Inti every single day bi omo betena microphone yachi no. Mebo sa de no na kai nipa say bebreba ye hey, ye ebinim ehwe ni mu se omo be contribute wo mo quota e de ama Ghana atumi akọ nanim ebinim ensusu make sure say teacher fo yi me no ka say ko he ebinim bum from pa de him ni nyina ne say omo kire ye mmofra na de amoma baba ye panim pa daache ensem trofo ye ensusu ye de eti adom a ye boy ho modern say we will shape the discourse ni nyina obi a ye na fam de asojafo obi a ye ne de a doctorfo obi a ye ne de nurses obi a ye ne de adwuma no profession bi obi a ne de carpenterfo ye omo de me no ka say ye nwanam taxi drivers yi omo sorry a omo de nkrofo ko omo nwuma so obi a ye na adwuma okuani ono so ye ne fam de but ni nyina chi no eya na no pa bi am pese me kai wo say One day. No be 2 days. One day. Only one day. One day. No be 3 days. enti me mapam me ni me nyankopon akọ no sa no pa bia enti se me ni nyankopon akọ sa apam we na me koda na o ma de encheme a se ne e yo no ane lie say that here enti anopa bia me betena no a memo akai say bebrebe ni nyina achi one day from ntena se da obuoba untumi nkoso nti obuoba da one day obada be sori no na obuoba yesu oni ho sa ne te sanso no so one day meda be sori yesi bia wonso oni ho sa pepepe ne te nti yeda so te asie mum yenkoso nka aka ye ho se ye wakwantu bitu enti yenye ye homa brabo ho adwuma menu ka sei o Kristo ni bi pa wo sofo bi pa wo obi a no ye too spiritual pa wo wato nsuom wato fom se tu all sorry na anything afi wa sha ase to nyame som ho e na sorry kra aba na nsen sikade ohonhom no na ato nsuom. Be spiritual. Don't joke with your spiritual life. Abide in Christ. Bible say in is it Ephesians or Colossians or something? Ephesians. Ewo ana afuma ni so. But me kai a wo be kai. Me kan ho asem ha wo be kai. O say Christ in you, the hope of glory. Yesu o tie mu no no ne animonyam. Eni da so. Eni ti ma enyankopon ensu ene ne ban ntena wo mu. Emfa wo honhom abrabo ni agro. Memfere se obeba nipa hunu wa adwuma mu se wo ye kristoni. Memfere se obeba nipa hunu wo mpotem wo na wo tie no. School na wo mu no baby a wo no baby a ye adwuma no. Memfere se obeba nipa hunu se wo ye kristoni. Let them see. Uni bi enti a on person obema hunu because suba no unsesan nwie ye. Until let them know, let them see say you are a Christian. And don't joke with your spiritual life. Abide in Christ with that chinti. San say bibribe nyina achie no. One day, you be ja to ho. Na you be ja to ho no mo a. Then we will have a day of reckoning. Ebre bi beso be kobu akonta nia. Awurade de yankwa ma ye ne de ba be ye. Kristo asomdwe nka ho na adom no so mfa ma wo. With that chinti na no pay nia ye de nam no no. Yeah, that's it.
Bebree. Who your anchor hold in the storms of life when the clouds unfold. From Dr. Kwesi Baini. And the cables bring. Who your anchor keep. And I don't pay it so simple. And I caught the ama yen kununum yen my driver for no. Or say avoid overspeeding. Avoid overspeeding. Christmas ba. Na Christmas neighbor say ana ye pen somebody ashisha be for. And I feel so no. Sanya wo hwe wo husu ye January no. Afia wie yen so hwe wo husu ye urade di ubetwa tie. Eya to de bia mama abaifuo omo eye pompom fe dodo momo mutumi dodo ena ebeyi ebronsam no ye wo su ne ban se yesesa no a ehye ye ntirim se sa afe ne bekwa wie ya ye tumirika ne ka akwanhia beba no nyabotre baby awu ko bia eden ya bekoduru enti yesi avoid overspeeding man parking crofo ma enga njom say buro nyaso enipa tu kwan ntime ye ne ntentem wan hwe ya ne wanduru se onwunu dwo na eye 2 Ghana series na wanya ena eho edwo a enum ye chen say ubenya 1 billion na wasan ediko hospital. Avoid overspeeding from Dr. Kwesi Baini and I don't pay you the buy and no. And the cables bring who your uncle dream. I fear the bunker time was so get it to us so. Ajua Roberta, Mrs. OKFM. I don't pay much out. Meshaki Champon. Great show. Yeah, that's Sibibri. Step sure. Fasting to the rock, which cannot move. Ample for brides. I'll say ample for family. Are so much grateful to God Almighty for His grace, kind, and mercies upon our lives. We are so much appreciative. Though we face many challenges, but with God all things are possible. We have conquered. We ask for God's protection and His strength. Everybody do be ample for. Inti ample for bright. Thanks for coming through with this message. Step on and sure while the feels fasting to the rock. Year bright up here. Child Rights International on a dano we sue teacher unions no say e de enti no mo konkochira de aden yo mo se ye new director general we teacher fu nka bomu ku e munye serious kra o mani mere ye kra o mo de niam di agro kra o na me share that over the weekend no me share that and na me share 1 or 2 plights teacher for go through. And I may compare one more strike no mu declare you know. Charlie, what they compare entirely. And to be bizarre say, sa teacher unions no leadership no. Why interest and almost fighting for? Is it almost personal interest? And I said almost fighting for the interest of our members, you know. Because you can't tell me say yanko strike wa bra problems be bria confronting one kasanga members. Could you believe that it's close to a year new? A finie and a JJ teacher fusi kasi to talk laptops the ama warm. Bepem sabre. Yes, so call cage in a primary a teacher for no be ansankan. Ya jom sikan so da. Teacher unions no leadership no and when say these are some of the things I was almost fighting for. I was so bisa questions. I would bisa leaders and say that bang and I say sikaya mojiji ye mode a teacher for no woman laptops no send your promise woman de more no and for teacher unions no again
yes every single year bia no e was o licensing so ye o sign relicensing o say wo de say a driver's license I almost said that my year was so de bia ko renew na almost say before be renew sa license no e was we build the point almost point the teacher for no say language na say yes say 100 points na sa 100 points no o ko workshop ba ku bia ko control exams na e 2 points. Na sa 2 points no mo workshop ba ku training ba ku bia ye gi almost 70 Ghana cedis. Na how many points and obetimi gather within a year and san wetimi build this 100 points no na assign a renew license the amount. And no em teacher unions no ho leadership no inform ho. Na ye koda be sorry a director general and now no be ka say your director general bi won mo a teacher bi a o kira de wo be kan pa onhu ne da and wo dia ko retirement inti say bi anka director general bi a de na ba to set district na municipal no empo on ena yes ye bibi de atia na fine na director general no director general obi wa kro no be kra bi ase otie wo hunu ne da na wo dia akone retirement na enu mo na say because of yakoyi ono inti teacher fu nyina obi a nkonko kira de na innocent children and they go through. What is wrong with us? Yebeka ho asem de obonkrata na yemfa nto aso na fei yakuya ni yemfa de aka nyina mfa nkeka ho emfa ema. Okay, afani apo mokode nyame adom ohene na aso nyame adom me so me ho ye obusiafo ho ye sure bia okoye boko nyame adom bibia boko ye de radiase kwaku bibia boko de bokobo mehwe ayi wanimu hantwo de wura ha yi a aye se ubedi obi ade no ubedi obi ade wanimu hantwo de wura ha ne de aye se obi ade na obedi mo fie nkomra okay anapa no so abapon minute aduonu mienu adehimama yemamachemo kwa badeba ahenkan 93.3 FM so eye de obonkrata na poso aba ene de babesumu eni die kwanso ena no peyi eye adwada yeti akua afrakoma studio akua honhom no ewom tam me pacho die to Facebook live and YouTube search ahenkan 93.3 FM adwenjenu nsu obeto no bo no akenkan ne baako ama so open for court correction e obasra sorry dem na de me de sha se e de inquisitor enya nkwe de obokrata enam de sha se na ode onumnyafo se eche mensa bonsu ene onumnyafo ken ofori ata emfoni aba ene wo mo che se e wo so onumnyafo ken ofori ata oko e wo so free gano so se finance minister na no mu biza na oko anwa na ebedi na ade onumnyafo se eche mensa bonsu ana de inquisitor ne nsama okeka enono sanso anakrate di biaba wo che se onumnyafo Matthew opoku prempe aka napo a oyo so afọhwe Ghana enyinama hoden so henso emfoni danu musi a o se Ghana ye beboa pa aboa ma cooking ya boa asiesie miamia udrobi ya eno no ye COP 27 eno edwumadie ben sa COP 27 unions ni bia we mind kabom ko ni bia Africa Unions we summit bi omo tadi about we mu sachiraye climate change no okay entina napo na ekasafa COP 27 no enho a the inquisitor de obokrata no twa ne mfoni ene ne ho nsem eba na no pay the custodian de obokrata no o say fearless fair and reliable ena wode enso aba ensam de otintin bi pa na ochem se Ghana man panyine abede kire Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia wono ebehwe na wadi animu ama MPP amanyoko nso aye fundraising ibi na omo so atimi ahwe akeka omo sase adije ntobo akaka na omo so ade ahwe de aso aye amanyoko no enso asram omo party na atimi agina brane tie wonsem da bokata ade aba ene watwa totodo ani ntira kukudamfo a wonom eye mpanfo mu di MPP amanyoko no fonyi di aba Ghana man panya be de che Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia wono so etwemu ebie na owie ye no ana wo kire mu se ukopiemu ewo asante mantemu a wo eye bekwai empesua no eso wo mo
municipal no onomo ambulance service omo office ababi a omo etratra no ai ya chese wonom eny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 e na nyakopon da Roma emlanim ni eye opoku adusai nyakopon nam no so ede eye dwumadie atona koma so ono ankasa ahya wakokosiesie ambulance service for wonom atraye okosiesie dia mom kama ewo bekwai empesua no eso a da obokatai etwa mfonyi ede enso aba na owie ye no ana wode emfonyi bi dia ba ani atwetwa urani ntra kukudamfo emfonyini enso ewom ebie na eye ankane emrasebedwamu chiamehene mekire former speaker of parliament eye Owura Edward Jo Ajaho wode mfonyi ediaba na wode ba ye no na wode ono so di tudwa kiremu se watete na ni kwatwa mansan so akenka bi wahunu bi esan sisi amno kasei eye Owura Dr. Kwabradofo ankane eye Ghana yaso ya na omo didwumadi ahwe sika santo toya so na wotua eye ano se osoafo ewo eye Owura the late J Lawrence apenso J Mills apenso na wodi kakran so wodom hama apenso kakra na opanyin sisi na nia bre se wopese wotu franka de ma ndisi amanyokuo no na osusu nim se Owura John Dramani Mahama so chok wankwa na dada si wanhu enti so mumienu no ya akoye bibia ho eno na nam so bia ama ankane ma sebedwamu chiamenyene ye Owura Edward Jo Ajaho enso etu wonmo fose omo nhwe ema asubdie emra wonmo entem se de be amanyoko no betimi enso adi nkoni mafimpinu ene aduonu enan enimo ensem eno no na owie ye no ana o kire mu se sagrame affordable housing dwumadi a ekwaso no abani kire mu se ontimi bie mu amane nsaso oso ontimi se de dwumadi ensebe ekwono nti obaton ede ama eye private developers for no mo so atimi ahwa ato adwumadi ne so nti de obokatai ede aba onimanyamfo asenso boache eye osoafo no ene hwe adansie ene eye enwuma dwumadi so ono ena adensem we eto eye dwa the custodian de obokatai no enso ede aba wasu kopiemu awatifido enso soa ndisi amanyoko no wonumani age yase kwahwai wonumo bo eye Owura Dr. Kwabradofo abaso se wono wose fatasi otu franka edema ndisi amanyoko no enti the custodian ode aba enano pay ensem no ebika ho enano pay wode besom ye ne Supreme Newspaper da obokra tamusem enamde twasoma National Democratic Congress ndisi amanyoko no womo efrase etu mantem aba na mantem aba no enenkrampuni mantem womato na enyano no penyino otua no pa me chairman dibre no na ni pote so eye chairman Adekoka openyini abato be na wiye no ni dibre no wantumi ankramu din ama Owura efe no Ashimo ababeje chairman position no efini nsem se NDC ni ewo nkrampuni mantem timprempren de NDC chairman ewo Greater Accra region eye Owura Ashimo ono na ababedi akonya no ewa Jeffrey Adekoka nsem ye tunse yanuma mobomobo ena Emmanuel Ashimo nti on the seat parliament no a member of parliament or Adentan constituency hono be yes en modu modu wow Emmanuel ni Ashimo or too much wa Jeffrey nsem pokra o yes de why nanim down to me for amre for the third time Chairman Adekoka no call for the third time wow and I'm see there be where the be here but on one me who signs and say na wasn't called Kobium because I say the who ye he and I was a cherry sa no a bet ye ripa be nice so it didn't wasn't called Kobium that from the bedross sir but all the same Emmanuel Ashimo no so the mood pa nti Greater Accra region almost the same na Eastern region so amato wi the amount to I think this week this week no meto na omo abato omo ko ha no it is omo ko attack omo parliamentary candidate Eastern region I don't down for the don't go to dan kwanta no Junsa Sante omo attack no NDC for no say afanu enipa mienu two camps no ba ko na anwini no say oka ho bi na omo anwini ene so omo attack no but enye fine efie ntokwa fine so serious say
enti congratulations right man oni ashimo. Supreme newspaper and a day as same way a buy. Na the osan dia kan ene say mensa esro tokrom on mo top right corner na oche say fifi mantemu gomo afete ahemfo mpenfo de atuja say obia ma post ni bia sika obia hye post ni bia afno mu ma na mfoni nutum se acheche nkrofo bia guanum say ana otum so mo boss bo say ahemfo na kotueska ana post von so tete wo mo ana ahemfo na ba be ya no say yen ye na scan bi obi ade kwa kuma post edi ye ntu scan bia emma post ni bia Supreme newspaper de obokrata na ebosa amanye we na ahanum say na yesi Chematin a organize business summit bi amomanfo wo esikumo do be mbra commencing mu ewo finfi mantemu sade bia beboa mu wo musu ewo mbenkum ne mu nimfa na wo musu asuasua bribi wo manfo be mbu afu pa atata owura bi a oyetumutu gefo bi wo manfo bi bu afu pa na wo ma chesi no ana wo ma threaten so odiagro wo mbeku no so odiagro wo mbeku na friase sene senti emabui Ghana ma krom do sen mema na de tumutu ana aso beye ge ana beye aden ena omanfo no wankopie ye wo ma threaten se so anyai ampepa ne to de on de be ye no ono obete krata di we by Supreme newspaper de obokrata Ghana adishimama the Daily Dispatch ana anopa ye de airtwa so e de amamo na the Daily Dispatch de aba o kyeremu se orura eye Aban Kingsford Babin ono ayamra sebedwamu chiamehene yese na ani abre pa sisiam no gaze woni NDC amanyokuo no wonu mra sebedwafo omde asiani ede asem a eye oswafo na risk asem totoye eso ni manyafo knofuri ata so onse dom ketwa no mani abre sabapa no wodi nkyene botokora na ombeyi na frakunya no so omani ntoa so enye oswafo risk asem totoye so biem enti asem na wo ayamra sebedwafie ombuso mudi wanu babaye na chairman so mechiram na sebedwamu chia mehene sade won so yidine djubadie no aso ono so mpesa asasam no ye be seda na ya wani na ya kɔ ne sade edom ketwa no epe no na no ne ye kyese anibira abate ho asem wode abatu hwemfonye otwaye na wode mra sebedwam chia mehene onimonyamfo eye Urban Kingsford Babin fonye di aba ana wode oswafo iskasam tutu ya so onimonyamfo kenofori atanso fonye di aba ana wode eye mra sebedwani so de ma eye asonase wode osumfonye edi aba Alhaji Mubarak Muntaka odi won so mfonyi ede apiece wo ena odi mra sebedwafie so mfonyi di aba na jesanya agro okon ne so tie ho asem de bokata ede aba na owieye no so ena odi atodwa ekirem sai wode oso maame a wono ena hwe abato dwumadie ne ntotoye so makoko ganam ya electoral commission no eno eye maame Jane Mensa ena wono so okirem sai omudwumadie a wono mu edie no omatwe asense kakra sanse National Convention People's National Convention one so omo entambi sense bi wo mu ntama to mo hwe no ma siesie asa no matom dwumadi omo edie so tie wasem da bokatai ede aba owie ye no na wakire mu ekwan a anka ne Ghana man panyine Owura John Dramani Mahama afimpino ni aduono Frank Atune de ma NDC amanyukoro de mfonyi di aba wakire mu ekwan ofa so otimi bo moden ede eye Ghana cedis 2 million Ghana cedis ede ahye eye NDC one mu internal elections a ekoso no emu yasese kwa fa mehimpe ka je ketuzuum tenwa asem de obokata ede aba the Daily Dispatch de obokata no anopa busuafo ne nsem no ebi eno no Daily guide mu nsem enam de to aso na de krata de ato esoro pa front page and say o se Ghana ban saglami adan ya ban si osisi no wo de amman for Ghana phobia tenetime no bo ofofofo saglami affordable housing no de abeto dwan sa ban aton ama developer Daily Guide ade wonsem aba na yase eginetuku a Speaker of Parliament atie nipa makomakon wotwe MPs ene woma wo mo ba beye ehwehwemu afa vote of censure afa onimnyafo kenefurata wono eno na warning kese bi pan fra bonten aba parliament say san hwehwemu no mo ba be no wo munya hweye pa Daily Guide ena ebo saa amanie na yese Ghana
any US yaka bom di dwuma bi na ode osofo hwe ensase ne obade ne paso onimnyamfo Samuel Abuginapo emfoni aba ena US nso ode onimnyamfo John Kerry a ono ena ye US Special Presidential Envoy for Climate ono nso mfoni aba wo madi nhemu atwa no fefefe na de wo kan se wo mo aye co-chair Forest Emma Climate Alliance ehonsem asu ewo daily guide democrat mu de ndi twato enie Kuapa Koko president IFN Madam Fatima Ali krate say ya suspend no daily guide anopay na mede Daily Post ena eba yesi daily ni mu na Daily Post so ade eye empenfo atochoduro ni ani ntira kukudamfo a okọ eye mansini anase mantam mu a eyezu eyeza ndisi amanyekuo no wonu mabato omoto mu yi kandifo no wonu ma omatimi adi ekona nim se tutenafo no ai chama fo no wode wonu mfonyini eno omuden enso ede aba ni ashimo ono sei ni mfonyi eka ho yese wono konkra bupuni mantam a wonu nya tutenani no chama no okay ana asante mantam so de nana kwasi Andrews wasafa na ade o tia no so de obaka tadi aba no ana eye tutenani edema NDC amanyeko no asante mantam na Professor Richard Kofi Asiedu obenfo Richard Kofi Asiedu so yesi fifiri mantem ono na eye tutenani de ma eye NDC amanyeko no to no eye chairman NDC amanyeko no ewo eye enfifiri mantem afe eye nana toku ono so okọ eye atoye mantem ono enenya tutenani akunya no eye Western Regional Chairman NDC ena afe eye Mawuto Agavito Chairman odi anguna dinde ya na wuta abo check ma menhwe na de no ano hey ana madi kosia okuze to so abadwuma na abadwuma ne enti me hwe se be do so ya ko mi na me kro no kujeto azebu to so abadwuma azebu very day Mawuto Agbavito se to be nu Agbavito no tono eden ye Nyankopon wo se eden ni mu oh okay mawu abam no amota eden ye Nyankopon be pie se eden ni mawu no yes or no wi ni wo mo area mo bo so simple sana o kasa sa wo kan kwaku anim kusibu adum no na obefam o kasa ono no mbebo a ono so be break akra to ono awi ni hefa Flamantem voter region okay and yes John Kwadwo Japan ono so arene oti region Japan na so no we dey sing you oya kan ni ohun da bi omo ho no omo ye enkonya da bi ahonya enkonya for Santrofia afu ni za lo okay omo ye a bit can but omo de no omo ye guans oh yeah omo ye guans okay yes. I see but omo we background kakra akan kakra okay enti eno wonsam no tisi ade em se mantem akomako ensia omo awi ni e do na odo omo aba no okay ti nya agoro ei nana kwasi nso ne ho odin pa o asante mantem to awie se no no moto ye nana kwasi na san maintain wa maintain on eto so mienu no mienu no okay mienu no na ne edin pa but as some regional elections no dey simple kra o won say dan tin wa yi bia betia ne pa yawie ya ne yakoro as a constituency mum ya na adwuma wom nde odi agro be gwa o ano ya sebo but o ma ya de sure o ma ya de ne ya say asantimantem tututu obi ko so o eno de kan batfo ho but enye e kan batfo ho but enye e wo say ba bia ye duri ya practice your constitution for 30 close to 30 years or so na de bia koto aba enye onya ade ade ye nim se mo ya ne boko na tututu ode
Any say regional puni. Obende regional elections. Oh, enye munya isa. But ayi na lose you Abbas. Nurudin. Hai, dabi Asafo Eje mum. Aha. Asafo Eje. Kebe yemi hu. Asafo Eje na lose you. Wenya communication no anka wokope no. So anna kebe tu Nurudin no. Ai. She, Abbas na ni adin o. Abbas de ni mu odin. Untimi. Asafo Eje reporter. Me hu na anka metu ne fo. Reporter. Enti me mo ma ba so aka Eastern region. Minim de enti omo to bia na say Eastern region abe last no. Adentia. Se ayi no ho. Timetable ana. Atwetan. E bia na atwetan wu. Si aha no na atwetan wu. Aha, atwetan. No mhye so mkodi ase. Enye timetable ebu ana atwetan wu. Ye twa ma na te. Erade hu ye mo boy. Adore fi ana. Enti eno no na owie ye no. Asante mantamu tutena ni de ma MPP. Osugo kokwa manyokuo no. Dia Ghana nyina wo go du chan ye no. Owura aye chama wuntumi. Wose wono so baboaboa doma no amoma huro anka ne Ghana mampanyini. Owura John Dramani Mahama. So ba Asante mantamu a oso baboaboa doma no amoma huro no pa. Wose ai nanadu huro no mu huro ni nyina no. Aye ndisi fo na hye no mo ya sa de ntom so be ye bi atia Owura John Dramani Mahama nti chama ho kwa no ada ho so. Chama untumi se mo kokko se wo ba wo be huru ti wo kwa no afa ho adwene we kwa mani hunu chama obi ama ne nya sa asem beto te ho asem da bokete ede aba na sagrament so housing project no se edi kan ka cha dada aba se ye wontumi wo ton wai wo so wo ton te ho asem da bokete ede aba we daily post anopai ne nsema hodo a wode eba ye se won ton oh say si where say ene si wono se be Ghana nyina aka ena manso a omo twe wo so no enye nne ne ye ba be twe sa manso na wie nti se be si wa say de ye de ma private developer na etete no maso na ye mfa nkrata nto ho se osi dan ni wie a o ma nya affordable na obi antimi ntobia to me ye na developer na ye de man de manso na affect no eno so yasem kese ya eno no yasem kese ya jade na aban mu a manso be na ntontumi ontimi so ano asem kese we bisa enti se last minute mo na meka kire se omo ano omo ho ni di sika eni ti mu do makokot na last minute meka kire se ade ya workout na fe de mu je mu ya koma ma afia na je se mu ni eni na me anim ni kura oni powerful abrabot te se Ghana mamu a obebre o papa oni powerful abrabot te se Ghana mamu a koso abrabo mu de bibibo akwam na se emmoa wa so uyi firo no asumdwo na woto aso ana se mfia de kro but ye de yetumi de asam to no mo kro na so hina de na kwhye fridge ba tumishema 2 years party yet susisi ya no omo political ideology eno anu mugusu omo execute no omo believe in elite the bourgeoisie in the society no the omo believe no like omo believe individual yam do the individuals into omo dey ba no private you know omo dey hopa say ntina oman no mu ye dia investors ni dwan no omo pom cho so they shouldn't go into omo dey omo political ideology and omo go pursue no they believe in privatization in ekeka ho no na ya men nkweni me no mo nya adwen project ya wie e de na aka e bia no ma ba ko mienu miensa bi adwen ye jama omo eye na what just abani nya serious government nya serious adwen within 4 years ajaboy enya se me no nya adwen se ade ama omu but ye ma abani hunu se wonye serious we disappointed government no rubbish ne say enye enti e manso ben kwa manso ben kwa nti aban no so pa anka on fa ne sakra anka because e bi asi wa Ghana hada enti on so be bi enye e say opa say obepe force cause your manager party no but that is what we have lived ye ne ya mo ye ne ama na yesa ye yetemamfo no na ya de sikia soja guomo so said ye pebu ye me ba saglami eja be ne enso ye na so boy ye nya ya di say ya di twie kogu ma panina so ye hono ma
Onye Ghana nsɛmtwerɛfoɔ. This is the time menka se na do pen so ɛna wɔ se yɛ saa de wi. Ɛbra so sɛ yɛ Ghana nsɛmtwerɛfoɔ yɛ me yɛ ni bere wɔ government so. Yɛ na wɔ se yɛ gyina saa national ɛyɛ na wɔ ka national development planning we na ɛyɛ wo kan chairman ɛno wɔ se yɛ ne nsɛmtwerɛfoɔ yɛ na wɔ se yɛ gyina mu. Yɛ na wɔ se yɛ saa de no. Yɛ na wɔ se yɛ make proposal de ɔman ne pɛ. Adwuma bɛn odi ahenkan yɛ. Odi ahenkan adwuma ɔyɛ wɔ Peace FM. I was saying about drive. Ye na Ghana ha obi anim de we a drive tie. Drive de nka ye nwom ne mpasere ye ne saa nneema no. What I say. But ono no asesa ne de no. E na why no nationalistic. En some on kan ya. Now eni kwase ye kan ko a. Eva so ba bi so pa. Eni kwase ye kan ko a. And I make say it could be say one of the reasons in tia ye jamu say besi wa say de. Ye farmer private developer. Now on develop it. But me issue ni say ye de man tiu. Me issue ni say Dubai. Ye de man afebo and I de lease no. So I say because your contract be bro how more your build operate and transfer. Which one? I was saying no omo chechiri mu de kire yen. Say ye jamu de man say won fa kra. Na so ton. Ana ye lease for a period of time bi ni asan de ade and now develop we a BOT ni bia and no questions I was your share say Bible man no cra say obi konom nsan boy ema odunso gu no ho na ne maye 2 bruni ba ko bibi ni ba ko no cra san ema bruni de adoko kata no na bibi ni no de mrofo no na ma twist no but entesa omu nyina no mo kala ba ko omu ne ma ni nyina no mo kala ba ko wa hu bi da say wote ha yi no akọ wo bruni o yere nyo bruni o ana oye kokko ebia no ye free obre batonye bruni eno say wote ha yi obetumi akọ wo kala bia o yere yes I know first na wo ho but na enya possible sa dabi bruni pande dabi but oye kokko dia fine ebia no oye kokko nti no sa mo fa ne so oye bruni onye bruni ombrofo no ano mo she that twisted story no e dia suit omo ho I don't know the man ka say your domain na ye omo a I don't know manka nti e no de enya no kre omo twisted nsem no an omo de suit omo ho so mo de suit omo so na say ya mana ya afa e was say bump animfo afa fine so mo re de ewiase ne kona de I was say de edi kan no I was say de edi kan ye bump animfo aba so na fe ye sha say ye bi say some questions nti asamba kwa kan sem jo we e was say sa empenifo bia wo mu hyehyehye bo meye we nkwa say so omo so na kofa no betra na me ka say no asoro ko this is the time we have to march to the Jubilee House adana me ka say ti bia beba bia na we say march to the Jubilee House master opanyini yen sam twafo na kan ye gina wasem we na kan ye how far we should put pressure on them what will be the next thing okay wa march wa ko Jubilee House wa ko kan kire o mo a say won tena Jubilee House ho unkwa na nyina o masa obeye sam twafo asole atia wa na oba ni nam no yehunu se ade ye ne dudu mu a resource no yenhwe Sri Lanka yenhwe ade omo ye wo mo ye demonstration akọ mampani na tena ye kọ tena ne dem ko I'm not saying I'm not saying say demonstration example na me make demonstration no say ye to omo pressure no hu hia but maybe my semen say I was say you looking beyond the demonstrations ne sa de no nyina no you looking beyond say you know what is next tia yes e benya resource film na you betimi aye ne sa ne ma ne nyina wie abani mu awu be koso amfa so film ba ye hwe strike ene sa ye gi e cool ba hwan it me issue ne say any other na ye hwe the end resource ni mum dan say e bia be my focus nyina ko say ye ko edede ye ko so what the say den ya kan omu mfi na end resource na ewai me can say mpanifo bia wure ma ko then what is the guarantee say wo ko edede ni nsu wi on be fi me I believe in ubefi umfi Ofori atom so jagunsu some trofo asori atia wa umfi sports minister mpo so jagunsu nya na odimriga kokko parliament ko kan budget so tie de me kan no a dede no a ye be ye no ye ne resource ama me ni problem o
But what will be the end results of the day no? Amu be ya de ko. Any o man mu ni kwase ha yo. Any ojabo ya bregu. No yamrengu but me issue ne say. Te say we no a oma ma saglamidan no ansi ho ampranse no say ne ye ka ho asem no. I was say now no I to say omode ma developer bi no. Ye di kan bo ma ba so ma na ansi ho ampro koso. Am ya mo kangu. Afa ye wi ane acha se bisa questions. E your mind na dwapade enti sa developer na all ba no. Mo de ma ne sen or fa. Mo di lisi no. Na owiya what will be the terms of conditions ne sa na no. Ghana fo betumi anya access to it. Ana ne bo be yedin. Sa questions no na was yedin bisa. Ejabo you think say they will open up. Achechire nsi mu dia kire. Yes. And a right to information that you are Ghana right to information or now who bra man for bre go and ask Joy so am kwa bra mo bre basa won try bi what try bi oh jabo won try bi said your mind is be kon I'm not talking about MPP Abanyu Abanyu is every project bi aka nwura mu bia no I was say Ghana some for factory ho so ye ko every project bi aka nwura mu ye twetwa de tro won mo said your money kon ye me ni amre testament to dia ebi na isi akoso just say enti me wo kan nyina no adansedie kese ene kwaku ye ote hayi akura ba ase na onwura e bisa no akura ba ase wo de mpotam akura ba ase na okura eduru ba bi kura ye ne ayi honorable DC DC wa be dane adamfo yi Paul ana. What did I problem? Hey! What did I problem? Ain't you know? I was say ye to me a monitor say empenimfo no say no motie. Kwa be na be fa so no better na. So that say e jack for the me am for the fire no. But auto fire ni we are na kwesi saying. That should be the you know. And we have to look beyond fire no. We have to look beyond sad demonstrations ni de no nyina no. Ye we are dia ye hwe yen sabeka say wonye nwe ya obe den so sabeka na but you have to sit down so you don't just venture into business without all values animal ni ba ayi foi en for me fa kolampo nye example o man co strike come sabeka yes omo ye no munim so mo sabeka and make can say strike no dey mean I'm not against it because you will be an civil right say no so a form of and I me can say I'm not against the amomo kanina I'm for it but me so me dey say na the end product na say it here if say the end product na here then we will keep encouraging it but say end product no kwesi konzro na nkwanti ya then we have to rethink and think outside the box you find another way so ejabo in all no another way ni dey hin. Oh, that be some na mo say mo dey demonstration no. Enti say mo ko demonstration now you have to sit down and think about animal ni nyina. Me dey demonstration per se. Me dey me kan ni say ye hu say ya kasa ade bi hu na mpanimfo no. Ya yembo ma baso. So that here. Obo na baso wi na fi wa cha say obi say bisa. No mo ya bro. So that here. Bisa anko asem o ya bro. Obo na basu yara fi wa sha say obi say bisa ho questions and it say yen akotomori ase he ya na wa kan o matu ball na free way no abo ma baso fine my ade and it say na mo say ball na mo dey kwe he okay empotam ofo ni nyina no na dey ntina na mo beto ball ni gu ho and it say ye free one mo solution e dey ma wo mo say be ya sa ball na nsan ma back 2 3 4 years to come den Ejanya say we two ball na everyone random 24 year dem say utu year no dey call he we have to look at the sustainability no so what I say enti me small method no na say yanko no ma yentimi nya akonya mbuso om questions no they make what I say say yanko no ma one man prina and we say chama yan we say project we wa ha yanko ho nti be dey we say project say na yeti ha yi penny be na ye pe access to ayenya o person no obi agaza betimi na agaza but say wo kono wono ma explanation od be ma on Jubilee house wono yes explanation na wona ni na agu
And you want to document by document. I see. I see. Into when is demonstration? And yet demonstration moment I may pay. Now they are okay. But me the say, young pressure one more. And pressure will crew me. Someone who be you. Am I day? Man on the fire home. Man on the fire home. What the twahin kind ha. Yeah, two muja. What the work and cray. Radio stations are on Potem had they in a 2 Jacha in Ghana. War. Yeah, 2 Ja. So I say. Call and crying. Peace FM. Odia in kind shows all 2 Ja. Just imagine a day. Not the whole Ghana. Our friend is saying Captain Smart or 2 Ja. Oko TV3 Johnny Hughes or 2 Ja. Call 3 FM. Miami Boss or Kansi or Nusu 2 Ja or Bernard Avle. On city or anaya monitor. Boy, and you're not me count. Now, to so went here. Me do me TV na ment here. Me do me radio na ment here. As compose is what here from. Na wa dia wo bi atia wo ka kire woni dia wo du ani to me show. Ote, I am just menya course sa. Oh, when you ba menya course sa. Reported need to me show. But obo imagine dia wo kan nyina metiase o. Yes, no kre. Ejinga sam trafo nya dey. But we see nyina ya kan ho abom. De kro. Sam trafo. Ya nyina ya sumi ho agu kam. Ya di enwu twi akodubiri house wa. Okay, after my tia. Next, say I can radio no so kwa. Yes, form ko mo obi. Okay. Yen chesu am obi. Say at radio so ne yakasa. Na e be adwuma de. Me say. Adwuma enye any politicians ha na ye. Questions ben nti eye so special. Eno de o kan sa ko be free we aye interview nde. Eno de no say de bebre na ano fa. I was out here say who could do Jubilee House ho no. Obi anu wo metena sinsin konwa say we can everyone say you go there say demonstration on the call you present your petition and then nkomo no enu mu die no so on behalf of the president I have received it and I'll make sure I'll revert it to him and whatever he will say we will make sure we come back to you and there is the same English. Yes, it's the same English but no ejani be bi nko wiase afanamua da be na ote and I say wo de amadu do se no wate sensem twerefo abomu na more than han kan sakran so yemre more than handsome twerefo kra mo makabom yemre de odan ha ensem twerefo matimi atiku mpo ana me onzo kan me kase na no ebe ye adwuma de ade na se yemre edi ti sani ahoti a wo ken ensem twerefo no kra mpo ye betimi afrefre won se chale ne ye koye nie ye wo MPP ensem twerefo ye mu wo ya ne den wo ye MPP ni enti ye wa this ensem twerefo ye yare pa wo ya ne den so that ye obo onzo nya party ni bia ba kakra politician bi demand nti no yes and one more I sympathize with for no omo nyina nso na mu mo nsem tofo come to me ka odan ha ya ma ya matimi aka mo abom matimi aka nsem tofo ku odan ha amfa ati nti na any problem no who watches there watch Elisenka ejabo ye nyina ye betimi anya ahwonte ase say Ghana na ye ya eye nyina ye dia nti ye nyina ye because me media me I believe in say Ghana se be ye ya one more betimi aboa pama Ghana and obi aya we aye nsem twerefo nsem twerefo ko ma no tuma asa nsem twerefo we are doing our best sa national yeah da bia ye gusu ya kasa wo se ya kasa ye nya ye ba ha yi se na nkrofo nti ase ewo radio ho no sesa yes nkrofo bebria no mti radio wo empotem ha no na ne ye dia hye wo mo an se achemo dan de eye NPP stronghold etinka obi ani radio wa se wote se ye bo aban aba so that here aha no ye dia hye wo mo an no but ye ba ye no aha ye MPP stronghold but ye bo aban ne yem enti obi radio no ye bo wa ban yem it is where nyabotra onto ho ase but so what I say we de bia nkransem omutie ye tie afi omu nyabotra omutie ye omu hwese de ye adwuma no ni ye bo mo yem na de mfaso oba ni ye we no afi omu nyina bebre no eti ase se radio no emugu ahoro enti esa na tie ye wa hayi obi so odrokrochwa o ye adwuma koro no a obi wo ayi hiema nkyene ono so ye adwuma koro no a. And now I tell you, say MPP4 etna se ka kire omo ho say achimo dan de
yen constituency we ye den e be wini a with adwuma ahenkan ba ye listen ye shaping the discourse no omudi agrasem beto wom because omati say it's not about you being belonging to a party say bia ya wo atumo but otu abama party na so nya so mfa so na me adom omanfo so atisa concept na so na it is a me MP so nya so mfa so say election e be ube hu changes bebre yes e wo ye enclaves no kade AME I tell you across so ayi a chance swadro odan ube hu changes and we are shaping the discourse, we are shaping people's understanding, and oh dear abatfo bia e beto ompatem ha obehu sane e beko yes afi onipa na ekoto abade amane obeboa no enye se me de sabio odi aponche bakra MPP ni ameto enti sa atwam ayi se de na omanfo wo apreku enso topa na se de tie ya kan na no ya ko no mo se krona ni age ebo ya baso obu obi sa se ebo ya baso enti ya se ya na emfaso de na e prama wo na me mu chani bi ti apreku ahenkan ama apreku mo gode den ahenkan ama nka hwan na e be bi sa adwuma radio na wo se radio na so manfo bi ti ase simple enti se so ma ti ase ya na wo se ya educate mo ti ase so what ya egusu aye ya na American so say was etimefo ntia na me chance ya na adwuma na egusu aye no ene wo beko man bitunton radio ne sa anyoma yi ewo NPP nchen hwa me no ka se wabie party office no MPP constituency party office ne nchen ho oyobi anka onum no kobedu no ebe party no a office say bia yes e bo ne party yem no but nkakra omo nyantiase politics o join the party a edi mpuntu ba ntu betena se bisa won say ye frɛ ho ye de MPP for MPP for no emfa so be ne anya free MPP ne ho enye say wo join this akeke yes so ye MPP ni ne de end wow decision but e was so tena se bisa won say wo join ye no emfa so be ne anya free wo ye NDC ni fine wo join wo NDC ni emfa so be ne anya free and that is the work of Nsem for and that is the work ahenkan ba ye enti adwen demonstration na bi ne ye wa ha no na demonstration brofon class kire de say say bia bibi ko so wani nye ho na o register with displeasure so that say na eniema bi ntiase bi a achim dan ne important mu say ye de MBB for and the enkan asem ne but na ye demonstrate at say it is never true o ye MPP ni a e wo se ye kan wasem na odi mpuntuo ba bi do ko hye kokwam de wa ye be san be jam wa and crofo agi atum yeah, near Crown. Then because of him. Debbie, say it will be difficult for you. Very difficult because you're holding Crawford accountable to the every 4 years trust in the Daily Satellite, the Bokratana, Medimusem Air Twasso. Ora Elizabeth Esi, then yo. Adia to just say, as it ya dear diabetes, no. Atrewo Ghana pa na empempe oni akasa no Ghana form akumako 3 million empemiensa 3 million osi wo mo brokra ena ewo diabetes esichi ade kratefa to sumienu ena the Daily Satellite the bokata dia bo ye ne bana caption e kire se asem no eya ye critical eni susun enu ntiamanfo enya hwe pa owura onimnyafo mrekuduka eyo soafo anasem na hyebigani mo manfo a ewo takwa inswayem abeton pesa so o chese nya no kura da se ne bodyguard atona nan mo nse do se nya no kura ti wa betibia no bogu Ghana semtwani ba ko a ensentwa dwuma no guma do bebri ye de nse betena radio so akasa chomanfo ebi de eti ebi de nkrata ebi de nanamfombo amane ebi nso rewura fom hu omo underground for no na undercover for no na anas arome yaw anas oni undercover na oye na dwuma kwa ma no nini na Sami wa ye ayi undercover works a bebro adunum kron 29 ni na so fa so aba so pa emu de ton kwada emu de ye fefa formanfo emu de ye bebre ajeje fo ja ponche edi di asem ni na sadaroma anas ala nshiraw so ye pepe ni ala nshiraw na ode wufro bi ba a wo ma tudin se galamsey expose no Galamsey economy
kwade ufo bi ba wo ma to din galamsey economy na eno ene beba so na wo mi hye program no yes ene 5 time near 5 p.m. on 5 p.m. na obeji wo ba bia normally oyi no sections yes into first section ne ana ochina ti wo mu ya bibia wie se dwumadi no bekoso Accra International Conference Center no minda ya na krata ba bonten se Accra International Conference Center for si dabi wo mo mpene place ni nya available wo mo fa ma na asmunyi sa galamsey economy no afi wonu ma na enu esamba su wo ma gya tum afi de bibia tutum mo ma gya tum na eno no mu chense we na nya manyosem nti eno mo prevent wo no but na anas ni team no ene conference center management na wo issue kakra na eno na so ye hwe amanonensem so foreign ministry ababonti edi blame boss wo tiger eye anas team no obo wom so so mo ne masa entiwahye weni na ba wo mo ne Accra International Conference Center management in tem but for now dear bibia atutonya nyame boa ne obi ahwebi obi ni yam wim galamsey teacher ni bi ne fa no ECOWAS ewa mantia ye be boys am say obi apre o say obi anto no obi abeto so bi obi abeto so bi yes tia ne obi ni yam wim obi abeto so manya ni tia so manfo bi betu kwan and then omo be fly yes omo kwan omo be fly o kwan o tu kwan kwan eni ehu anya tan ana okwa aka ho enu mum na be wani hu enu mum ye etore bi ni wani hu enu mum ye enti sa na se obi bedi hu adanse enu mum timi te kuma sa o ma frame sa no di e ro kuma kosoro no di ki kan yes and the reported speech ni mum no enu mum ti akoma yes because odi bi aka ahenkafo ye yo just say oh my sipa as o ko tape na o ko so na yes yes nentisa but esan say me can crawl hu ye ne hindada now they abeto so na so do banchi abongum to ya no de na shim kakra yes ahenkafo ye yo kwaku ene pa ya o ma yo ene pa ya o ma yo obefro sia unti tete ahenkan chan it is sometimes when ni momu hu ya na yes obi antu anko baby obi antu na to ya kunya radio sungu on WhatsApp groups ni various platforms na me say timi ku bia utimi do bi yantan so o ma bi yes cause politics na di crofo bi tim too much ube so na utimi prehwe ma ni nipa bi ana ono ankasa kra obre yegu so ye adwene ne ho adwuma ampa because now no omo ankasa omo ti omo ase me makase so ye amanyoni na one thing some trade adwuma na se a obebre politics is all about impuntu so I say yes impuntu yes amanyo ye oman it ye oman dia and once me de me party kala katamani say me de oya me de am MPP sa sem na obeka no kra de me ni problem o send the wow personal decision but we MPP ni no and ye den mwanya mfaso so that ye but nti when question say me de oya me de am NDC ni mate we NDC ni mfaso be na one e de abra oman no mpotemu a wote e na one kasa personally mfaso be na wanya free so eno so ade wo but nipa bi wonu ma nyame no mikro no ba politics mo nso mo ye takumpa but won fa politics ni ndi nyamra sem professor example honorable kai Amankwa Kennedy Jeff Kunadu professor Opoku Amankwa me say papa na yankan to so a politician na hu woni nya one on one nkomo na o need nkomo a o nte woni ka sem ka so a politician Dabi Ghana nko a e wo se Ghana yesei Ghana yesei oka time no professor no oye you know director general no oka no akai say ono so still a part of the thing aye ka se ye change a nti ono kasa no aye enti na my say so that here enti I was saying the caliber of nkofo bi saa now mu take the forefront no and this an ye ja de ma ebewu enwufo no oya me dey am MPP fo no ho me dey obampani akufo aron chichiri janto Ghana m still a meto ama no oh dem and obo I was say yensem twerefo no ye education
And one ye gusu ye wa. Yes, and one ye gusu ye no, but I na make us see we ye. One be your time apart from AHENKAN. E ba sa o metie. Omo e pe ayi no kure mu akọ no. O me di wachi. Me kire say in mechanic national we na America. So on ye wa ha yi. No obi so e kire mu a. Say na me bobo emkro ayi. Ye panimfo ne yenwanu bi o mo so ye bi. Yes, me de na America no. Eye between insemtrofo ne amanyofo. Asem na American. E wo say am insemtro amanyofo no hunu say ye ne no ye betima your madam for of course. But ye ne eba bibia mu a ye ginam di matemamufo. Omo ni mu pa o. Nti ya no ma hyeda. Omo hyeda. Na ya na omo ha ne. Amanyosem eduru ba bi ya sa. Omo ni mu pa. Na Captain Smart won hopes na do ya mfa mbom. Our radio so. Omo hia ye wan hu ana. Adio. Na say nti ya betena ha no mu a omo se ya kasa di tia oma party egu party movie no. Edi uhia party for na omo nkasa. No mbekasa. Party for be ye nan fofo. Omo ye busuafo. NDC for war dan ha ye nan fofo no wom. MPP for ha ye nan fofo. Ye hia omo ye no kasa no di nkomo. But ye betena ha be ye adwuma nso. That ye. Omo ti ase. Omo ti ase na se o. Ye wa amanyofo bebre na omo ye nsemchofo. Yes, bebre. Enti omo ti ase. Bebre. Ona bu kojo opon kuma adwuma wonye bia. No nsemtreni. Ona bo Paul Asamoah Jima no nsemtreni. Enti o ti ase. Ona bo Alexander Kosiakwa no nsemtreni. Sumuini. Ye rapport Asamoah. Ono nhyeda anye nsemtreni ba no tai ko peace. But ono kasa o sin na me nsemtreni na me nsemtreni. Ye rapport Asamoah. Me ya bi pen. Ono kasa. Yes no there be yes no say you invite us as panel member. Maybe our regular panel. And no call me sports no so. Regular. I don't know when you're training. And on so. Which man can say be am central for him and for. Sure. And I was like, man, down. Maybe I don't know why you be done. Maybe I. To me, Satan na me minimum. Satan me na me way. Na me ndi na chi. Inti no so ka so if you're not going to never say. Na me esem training. Yes, I'm trying to manage. I be paying. Oh, e po me amino bi akasa. Yati. Ona wano pe mi dia. Betia. Obo be ko, osa wo be ko operation di bi mu a. Obebre ye gira Wellington boot. Wow, ni ya di. So mo bia enter studio ha. Dabi ye be ko. Anasi akobi pen. Me ne achimadu bia se na akobi pen. Nyansam kitwo. Na womo fa onimu mama de bako womo fo musika nsie baabi omo ye adwuma no but omo so omo fa ntufie womo de be sie baabi bush o baabi enti ono oye na nti ade nti na wo nim se ade na oye ne nye unyai oye no nim se anye o se mpanifo tata echi onye de nyai mpanifo tata echi onye de se kuro ni mu no ensa ketua reda ensa no so ayi abase modu ensa bi da me so ensa da me so ensa kese da me so manya Jesus ya enu nti na me ka cho se ebo no numa 5 pm Ho TV Tio Radio Anas areme ya Anas so ebi mu ye media partner peace is I think so mo kan bi ba minim so me fan live for say that no fan media partner on fa peace di ono sa ma fa no ya na nche da ya na so on ba fa say yin so so o di ticket because omo bo we no ho or partner because of mama no airtime okay enti ma me na se na ja yanya ni emfansi ni yanku yanim na committee no na ya ne te say ayi wo ho no committee be ya ayi kinoforiata TV game ya semu o ma ni say TV game where are information sports for no ase baba match a coach information nti we then 112 we 224 publisher 224 to ogbo achire ni 2 ogbo fifiri ni 2 no ogbo anim no kwa for me kind of we know parties no oh okay me omo bo 112 me dem information na sports information na me dem ma no ba committee ona bu keti amo no committee we be yire pa o because ona bu keti amo no ono mo nya adwen se ye pam ken so that is
And ono krono so ne na ye coach. Enti can you imagine? Be you say do. Oba tre ayi kube ahwi nim no. Ebi ti be dize kube ti ho. Azemo. Ma me na sia na ja ye nto aso ha. Enti ene no say boss yan 5 p.m. Okay. 5 p.m. Okay. And our chance 8 p.m. Oh, okay. Enti omo e be nya kwa na be kohwe. Okay. Mate ma menase ne yento aso ha da ubon krata mbo so na etwagu ye no nyankopon ya adom so Saturday ye ahenkan kata 2022 launching no ye official launch was the forecourt of Ahenkan FM ntiana wa hye ne nso de amayen ahenkan kata 2022 official launch ye in programming no ye bepa ho ntoma na fi ya da mpanimfo bibre no adi adwuma wo ho no mo beye e free nyame ya dom akwasiada ekopim 17th December ni nyina ayade a obete filano ewo eye ahenkan kasefidie so ya no ahye ne nso de amame ye kwegani mame fa enchia sronkonko mampanimfo yi mi ankasa me classmate ye was secondary school no ye boys prefect Philip entry Quenin openi me chiawa no pay sanso na Osei Ebenezer nso so anope mama good morning and emehifa Miami boss Conrad Kakraba formerly of GTV ono so anope man good morning and glad this pabing and so anope me ma good morning ono so say o ma ahenkan team ni nyina ache yeda si bebre nti we some people are omo are joining energy omo so ya mo samba no hyene nso efama me say maache any dwumadie no edin anopa yi de bon krata no erezi issues bebre no a ye behwe ne adibi ho enkomo ewa ha national service personnel me no ka say womo atikuo bi personnel for no ebinim akam ho abom atikuo bi a say from coalition of suffering national service personnel and also so ye no mo kakodi enkomo raise issue of allowance no sa ban hwe na on tum kakra mfama wo because baby ye gina yi na ye tua omo close to $50 a hard ring I think 45 point something dollars and ye tua wo hard ring into omo say ban ne hwe no on tum emfa ema wo mo ye no omo vice president Owura Eric N Yaboa ekotwetwe enkomo opani wotime nkan FM suni Maakye yeja bibi aboko de nyame adom coalition of suffering national service personnel aden yo we dey medical afa sa opportunity we suna mechia etiafo ina na yeda wase so say mama yansa akonjai ikunu sene ko ba ya yakwati ye ne say actually last year nyanya yewie NSS nansenya no kodum bibia na fidie na yen allowance emba afi abino koswa de yanka for some number of times there's a 3 months ansana echo 4th month na we dey tua 1 month ntina ye ho chi yankasa yeni secretary ten kasaya but no mundi mbwan David asa yankasa ye de your friends yentumi she yensem na yetumi yeti kubia yetumi ye de be fight for yankasa yen own interest because na yen representatives no I say omoyi amaye nti sana eku no koba so na petition ye de to aban nanim say yesra no say sene nemu say na akoye din nti no ya allowance no onhwe na ontua no promptly because as at that time na yen the appointment na ba say on mama 559 engineer ka say no problem on the onhwe na ontua no ne kwan so I burn do ontua no pepepe ana you fight for your interest but the cover any say still na yen who effect dia and yen ye defeat power but ye interview yen boss no madam
Owari. The interview no. Yeah, Obetina, see so kind and say, yeah, allowance na yeah, kase, anka on 2 for upcoming batch, you know, anko 800 cities, you know. Omu plans, mono, Omaya say, to more than 1,000 cities. The interview no Joy News, you know, son of kind, say, allowance, you know, or plan, we say, increase, you know, more than 800 Ghana cities now, young for years, you know, up 1,000 Ghana cities, you know. Into now, share, you say, yen yanum ketwaya fi nombe omo NSSE omo be receive BB to say 1,000 cities and I say above, but rather unfortunate 559 nana I say almost so receive what's the current economic crisis is and they are more 559 Ghana cities a crown say 200 cities and I say 150 cities into no I don't know senior yen yanum omo best at NSSE on best of Okay, inti eno ka ho bi na mama raise sa issue no na after radio engagement no and as a media engagement no what is next? This is the senior kobano no you see language abayno etati ani say e be demonstration into no eno na yeguso a yekeka nyoma bom. The first one, and one chair, and then young guy. The doctor's why I copy me say, yeah, I was so obey because one person obey tonight, so am I Irish and say, obey increase, send a bay and obey on it. You know, 559, it didn't be rent you, a bit more befa car, and then you see a few of boys and acquire, for car, short distance, a cry of 5 cities. It is a okay Juma a day, that's I will spend 10 cities only on. TNT and the canon so out of 559 then I'll be and then more one bag of cano 500 cities no intimento and you know I want your pan ever by Jano de yes no the I buy no service of your bit here sooner why you car phone and one you go you back a kaya bomuna okay and you're not my yem mama basuna fee yen sign so and wish him well be near your best bamon chain ebium now the munchi mu amaye and per the awoka ye no now there's a mon koso nye national service personnel for name you are fighting for the interest of obibia obeba be national service super me mama baso ye da se bibia ne best bamon chain ebium okay nti ye ne Eric N Yaboa or your Vice President Coalition of Suffering National Service Personnel. And you're going to train and common and pair the Oka, no, almost the only hobby, but they are fighting for the interest of OBB or Babe National Service. Na or no so who to me atono. And it's true by now there was some penny for her. No mutimi BB edifa ho dem awomo because Sikano a devalue and that's year 12,000 Ghana. Say near 12,000 Ghana January. And a sabri would also 1,000 Ghana. No, it's equivalent to something like 500 cedis. Because I devalue and near my work cost so a radin quani cranny memo. But and what say ye say trim say radin quani cranny mem and intino a dreamer and penny for was one more yeno. Now baby no horse I want in yet on. Ever answer a hard dream into your best na national service ne de amunye bibi famfa ho because obi yetumi post to obi e free or dan ne de ne kwete say northern region edi so obi ko northern region so onkonkoye ne service wo ho onimo bia wo ho obedidi obeda awoso otumi ko rente na bosome su na sika oji enduru 600 Ghana cedis ya. What do you want to tell me? And sometimes creativity come ebu abosome me ensan bosome 9 ko bosome nsia na monsan kan gise omo yehu dede san entimpani for peanut sabi ne de mo hwe kwan amefa so a wo betumi increase ne kakra na aboa national service for de a omo so de ba ye no na uyi national service for de ni si nchen a ni free agani anopai me good morning, thanks for joining us. But a teacher for a very strong case. I heard him some union leadership, no.
ɛbɛboa wɔn, but it seems like they are rather fighting for their personal interest. Union leadership no. It's an operator utie ni na me kanoa. Me am hwehwe mu amayo. Elma unu say enti not just say all these things are some of the challenges a teacher for mu go through. You were expecting your leadership in the senka. They will do something about it. And I'm catching them say monko strike and they say you catch them say omunfa ku jan emu bobo monsa. So omuni ana omusi na ewu. There be you. Ye range kabonu ni won crofo no. Den ti no monfa ku jan mo bo monsa no. Then how omo. Masa, we need to be serious in this country. Oh. We need to be very, very serious. Hwese teacher ni yesi before I sign a renew the license amano. And pay I'm expecting say a teacher for no mumu bebre no a mu be express mo ho. Ye bia homa ne tumu a mumu ngure na mo express mo ho. Moma mo mpanimfo no hunu say sa treatment na mo de ma mo na nye. Na munyai no. Sometimes you to me call school bi mu obeya ya unya teacher ni bia no no nkasa. Ye timi ka chane say wo de ye beye magic voice kra. Ye ma wo mowudin. Ankasa da ene se wanya meme amete ha yi. Na ade na no ye din de afa de mo sensem twofo amram. Na wo se before teacher ni be renew the license no. I was say unya or build it 100 points. 100 points no so ba ku bia ye 2. Ni America me boa teacher for no mo meka nkyere me. Ba ku bia ye 2. 2 no so ye 70 Ghana. 70 Ghana ne bi wo ma te se wo mo achim aboabo ha sei no. Ye tibi ka kyere mo se mo kwa akoye training no wo baby mi yusu aboabo kra de ye be mre. Obu a wo tie akura bi ase o. Nya ka kyere se mo kwa akoye training no wo the capital of South district no. And there will be a lot of fair buadru in and out. If we are training, it take 2, 3, 4 days. No, 70 Ghana. Multiply 70 Ghana by the number of teachers in Ghana. Have you seen one more year? Now, within a year, how many trainings, workshops, and I will be here and some will build it 100 points. Now, just clearly, more per se, more elimination by rough tactics. Opese mu yi teacher for ni bebre no afiri adwuma ni mu it much that the basic points and points and the babe how mo adwen mu gigi wo mu sika bi a enya we are expecting something for ebe di hu dwuma de ama ye na fofo ye teacher for ye busuan for ye teacher for and whatever goes on there no ye nim hwesa naka for omo prepare ye curriculum no na my lesson notes no de gu ho and now director general okoyi na o ka se omo hwe kwan mefa so a sa lesson notes a teacher for chenchena monchro mra no omo yi afri ho because o kon naka website a ya draft bibia de gu ho into wo de anesenka wo download bi anu wa print na ka wa present the ama headmaster but ene yes no. What download the idea from the Naka one website to Krano? I was so sad one sa eba betro. What kind of punishment is this? Na teacher ni kwa download the idea no Krano ya manu sika so fanto bandelo. Ono an kasan. And ye wo teacher unions. Mo an kasan kra mo jim hudi an kambenya unions ni bibiri sa. Ye wo ayi wo ho. Nat wo ho. Nagrat wo ho. CCT wo ho. It say yes ba ku bia na anu ye no mudi nkomo yi say afagos attagos ho hwan alliance for the end omu nyina wo ho because they don't believe them the mother institutions now they have been there unions now they have been there from time immemorial no they don't believe them now where do we have problems you don't talk about it where a teacher for minimum accommodation hwe baby teacher ni bi ya tu teacher ni bi je say e na no na district director ba ko menini din komo no ka say ye punish wa tie ye punish wa na ye yiwa free committee etimi yi free aboabo na ye de wa to ba bi te say beka me pan o say beka wo pan tie e se ni trim say oye wo sa o punish wo na ya to akoto atwene ho no mo e na no me kofa fa suadro Achim Suedro
constituency no na mu ha ye se efre bi Abidjan yo se de ye na mu ho ye ba bi nso di New York o se de USA ufa mpotamo wo ho e wo so aduro nchen ho Abidjan me liste nkro no ha se me kan bo dia duru ba bi pa to me say yes koti kuromo se bibi wo sam potem ho na me say uduru Abidjan awurade ni pa ebre o he a teacher for Nyankopon nhira mo a mo te ase ye transfer mo de mo ana say ye post mu ko ba bi sa no a mo gitu mu ko no nyame nhira mo Abidjan ho no primary ni ho Abidjan ho no primary ni ho JHS ni ho inti a wo say onante ko sian kurom hey awurade Nyankopon na efiri Abidjan ne ko sian kurom no nya na mo nketewa wo na teacher ni ate ase no akohye say union leaders no Nyankopon fa mo ho nkyem o amotete condition mutete cars akesiem you are fighting only your interest Nyankopon fa ho nkyem uwia no say be complaining about politician uno mo nyina nso gina the same scale. You are not fighting for the interest of your people. Na teacher for de yamo emfa nyemo mumu bebre no atori mumu mo se mo nkasa no teacher kwadwo sorry ya or yes all kasa tia sa nyema yi ono ankasa na teacher fo ni bi sorry tia no nti yamfa nyemo mo so ne mo leaders ya no mo nya no mo so ne mo leaders ya no mo nya no ene mo hwe mo leaders yi minim dan na bibisa se nti omo kyera de omo nkyere odu a onso otwa okumu kura efiri bra ye to mama na obeye president or secretary no onso otwa okumu biem hwede o mafuru ye otna ase anka we onka on ete akonwa mu anka wo se ye sheda tweko na kyire because na fu no nko abeje akonwa baako ena mutete kasa kese mu e condition na teacher ni ya on ese so representing interest no rote e we kura bi ase. A teacher for your coach deal with crazy, not even motor bicycle, not even bicycle. Anka teacher union see more or more, nanka more identify more members not much deal with crass no. Then you beat me idea boamo. Sabine crown in your memoir. Members now much idea to say be giant. Any ye sian krumu ho. Any sample temple me refifi dino. Sa aquatic krumu said the end cockotros and one hono. Ye found potem one more means, hey, same crassy or baby. Di wurawura mu a ebepie ayi paint mu kuro mu hoyi awisa ana aduasa wurawura mu ho no mo ayi ko wurawura mu ho ara me se teacher fo am wo ha Nyankopon nhira mo na omo ye mrante ne maba wanso a omo ni mu swag it me bisa say ye deprive from ne social media ye ni jeni aya kono yi ya gise ni jeni nyina afiri wonsam o chense ye de wakoto afiase enka omo baby sa no na ka mo di motor bicycle na mo de bicycle yi bi mo sponsor na nyanka ono so bepe car no na ka mo sponsor na ka mo motivate wo more from one kasa mo union no aban ni mpo nyanye ya we dia mo te wo say yakoyi director general teacher ni ono wo sia kurom teacher ni ono wo kokotro se kokoti kurom so wan ho ahoyi onhu ne da wan we kura woni ni kura nhia da obehuru no a na TV so oni ni nhia da no akọ retirement o si akọ akoyi wo no enti sa teacher fo ni nyina nka wo ho na mo nya demonstration yes mo issue na mo present no nti ase ewom but eniema bibire o yesi ye de ehia ansan ya ye de fata nti teacher fo nka bo mu kuo no ene teacher fo na nkasa na amatori mumu a munim no kren so mo mpe no munya adwen sachra na mo nka no kren kyere mpanimfo na mampanimpo ye timi kyere ya adwen kyere no na nye Angel Kabonu no mo enye Thomas Musa no enye ayi ba akyo ka hu CCT ni nya omo na mo besuro wo mo nka no kren kyere wo mo erade nka mo ho mi ntwe ye homra ye ba yede de aka nyina de to aso edi ama o hyene nsoma me Maakye Felix and Factual ye ba sisi ya my praise is centered on your grace. I don't
Odamaye, Adru Subiem. Na Edian Adru Sui, and one webisano. I had to make queer or more poor, Emanipa, Enyan and Sano Numa, or more the Santre away, ba our Kimoda, and ya bre obia, so your bar, so ya bema, so ya quada, so ya penini, Ubetimi Siabi. Nanny and Edjumako Ben at the Santre, Ebre, Aya Willy Duck Technologies Ghana, Enti Omodi Nami no Adia Siwa, Aya December 2nd to December 10th, Aya Friday and Saturday, and Omodia Siwa, Omode Santre away at the Ebre. Ne Danny Den on Baba Tretre Poti, Sa Obi Pese, was see a plaster board ceiling design, and I say POP, and I say electric fencing installation, and a car and motor tracking system, and I say CCTV camera installation, satellite installation, and a biofeed digester. Ni nano, ye bet shirano, sadano, and no, Dabi, Naya, where your part 1, tier part 2 no, ye bet no sunny see after wash, washing powder, frog cleaner, shampoo, shower gel, and why yang, sunny ye see a yang imirenso, ye bet no, and organic liquid fertilizer, organic powder fertilizer, organic weedicide, Abusia for some person picking farms in Libya, a 20 Ghana city, farms no, a biwa, AHENKAN933FM, and a total filling station, and a Bosome FM. Program way a backwaso, a war, King of Great Chapel, Akema Sene, Yane Akim State University College, and a Edisha Nimu, Sa Opia Sembisabia, and a Sikao Betia, now a friend Ahuma Weso, 0244 95 99 49, and I say 0244 63 50 07. Ubetimi Ashia our Facebook, Aya Adu TVGH. Amanfo, wait, Aya Sanu Yuma. Yachana way in area no. Yabema certificate, ya the Bakwaya Juma, and a pen driver. Programs in Ina, a Google so. God have sales. Adwumayɛfoɔ me mamo ayikɔ na former way master me wa ha na nanu cement me kɔtoma mo sɛ mo fa nya adwuma no sɛn ɛna former uhu cement no oh master wonim ade papa pa that's right unisam cement a okofa ba ye no sɛ wo total so sɛ wo ba price no sɛ wo twa block so sɛ wo to block so ama ye adwuma ayɛ mbrɛ unisam cement that's ramati sɛ wo ye mason wo ye labourer wo ye foreman na sɛ wo pɛ sɛ wo adwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement ye wo bottom and a paper mu die na sɛ obi pɛ cement papa sɛ ya ɛhenfa no benya bi ato sɛ wo pɛ unisam cement bi ato e wa kyem dan ne mpatam ha wo bɛkɔ some cheese enterprise ye wo amantra ye ne Dukes filling station and di ehwani mu fra yen 0243 583 190 and 0540 659 865 sɛ wo ye mason and a foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some chi enterprise and di aba achim dan amantra ye ne Dukes filling station edi ehwani mu Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba AHENKAN933FM FM. Me pato ye da sisi wa twen yam yakoto nkraba ye to aso hye ne nso fa mame se Maakye ani dwumadi ni din ofre me Obuoba Ofori Amanfo uhyia me na ofre de Kotoku Mayor ye bejo so Commander General ye bejo so ensuroja ba kwa ya kan so a eno so ye bejo so hye ne nso fuma me se enne on the mid morning show ne so no obeti the sports team Joshua Kwabena Ejenim ne ne mrante obesan to omonka ni nyina eye coach Otto Addo or be announcing a 26-man squad a wode won eko Qatar 2022 and into one day eye ni nyina de bebro we will bring you up to speed near eko so ho a free sabre akopem sek ye be chance ye kwasi ada no so no so beti ni nyina ho nsem wa ha nti World Cup bremu ope radio a omubedi no kre wo mo reportage mu aka asem ne se ne tie no a me kamfo ahenkan edi amawo eye ahenkan Qatar 2022 emfe ni agro na boys ni abre pa omo
aye poise ebe serve best yɛbɛkɔ ahoma no so na yakodi enkomo we sisi a yɛne yɛnua bɛma ɔno adwuma yi a yɛyɛ yi ɔno nso so wayɛ bia a wugusumpo nana kwame akati ɔsan ɛyɛ governance expert yɛne no ɛkɔ akɔtwetwe nkɔmɔ kakra ne nyina fa MMDCE abatoɔ ɛho sɛ Ghanafoɔ yɛbɛkae yɛn ho kakra a mmerɛ bi ɔmampani akufo ado yɛ n'adwene sɛ nka yɛn nkɔnkɔto aba ɔdodo aba adwenkyerɛ no na nka yɛgye tumu a yɛnto saa aba no ebinom sɛ okay saa abatoɔ no deɛ yɛ na mmom yɛnyɛ no on non-partisan basis ɛbɛboa anaasɛ ɛmboa yɛnkɔe na yɛne ɔpani nkɔtwetwe nkɔmmɔ na wote me nka apɔmmɔkɔ deɛ Nyame adom yɛn nso yɛ ho yɛ. Alright, inti I don't know say na utie the preamble to this interview no a one tia na me sense so kakra. Okay, inti ye bisa omo e kire se was say ye kokoto MMDC for no so aba na mum enwo se eye on partisan basis no. Wono ya adwen. Mame ntia obio na mentia etiefo ni ahwefo a abre magye ebre atie AHENKAN FM so man temone wiase nyina me ka se enyina nyakopɔ di pa kyɛn to bi ahoyɛ yɛn kɔnsɛm no so yɛhwɛ yɛ mamra di bu yɛ man Ghana sɛne hyɛ tie ayɛ constitution 1992 na specifically ema ɔmampani tumi ama abibia openo otumibo obidi se onkoye assembly titrani a doni beka se chief executive Ghana nyina nso 261 assemblies meaning that abibo wampani bibia no nipa 261 obo wonu bi efa hyebu emamra e dey adwuma na ntutu constitution any act 96 in support of constitution no now the assembly also so elected assembly members ni appointees na obo no akọ gini pana tu anase makọ tu se yempe no tu me ni de mampani nsem ne wo na ono ne bo bi bia assembly for so agi atum se ai de mampani na brain ye bitumi na ye adwuma arrangement ne adwuma na edo na oman Ghana mara ne ye adwuma meka se almost 50 bi asani na mpani fo bi mo se de bia ba bi no sa mara no ka ye sam na o he sai na ye kana nipa ni mu achemi ni edan se bra ye mampani pre banya no e no ka se on the oba obo de search mi be ma omanfo na emom obe ma omanfo na party so de be ma omanfo che se oba akotro aba no the name of the party se de tu na she be for the pepe e na yi nanu bi no so e sorry se no o man ni bi ho anka ye nyere ni se ni na mpo se be sa no ko na anka ma omampani mpatumi ni nkɔhyɛ party se na party na bɛhyɛ ɔmanfo nsɛm ɛne na nam so ma CDB for the abetuga ɛnuane na no finance na ɔtwe wie sɛ ɔmoneti no mofo di nkita ho no about 70% ɛkyɛ sɛ saa asɛm na ɔman ne yɛdwindwe ne ho no ɛyɛ paa sɛ yɛbɛto aba ayi MMDC for nanso so ɛnsɛ sɛ yɛde ma party for yɛnyɛ sɛ ne yɛto assemblyman fo aba na anaa unit committee fo aba obi a opebia betumi de wo gina o meni pebia betumi gina kuma se patemu opebia betumi gina o istere de patemu na mo mo se de ko to se party se ni family na o man fa ko tebia o empe no kra ni mene o ma e kasa no e ya dem as an researcher to the extent say ya share hum say enne ya mene o e kasa yi no e kame se NPP NDC ana se party politics no ewura de muama kwa kuwura busuamu anase beka se ewura busuamu ewura nso esomu ewura namfomu ewura bagyafomu sabe so bi o party e bi o party bi ya ye onipa bi mu hu so o party bi ya o malagane kra o ne o to ale a o nto saa so oni pe bi hu so o party bi ya o nso saa o de o che na de ko because so ade bi a o hia bi pa o ade se bi a o to o de che no o beka se saa ne ma no wo mpe all because who say if you are setting so party asusi also party of the team and this year kase ye twa ko so masadi we no atina ye man mu a ze ne o man mu ahya ase a eche no no kre dachi bia no enya de e beboa because ne kwa ko sorry some of the so for ni binom imam ko ni binom sumun pe ni ko binom no
So the Jina Bedromo workers and more Bakutia, Emma Party B and our party B. Say, because you signed the local assembly, and I said, the local concept in air share among the sponsor. Allah speaking, and Yadia, Yenny form assembly about Nigeria. Okay, but sir, who heard the concept of a local government and a cramponua? Say, any correlation with the central government? Are we sure, say, near and Sabekan? Because Orion Constitution, no, Sani Yesifa are drafting in one. Ubi or MMDC, you know, or no assign a head of the security councillor, and what's our respective municipal net district in Inano. Young fan say ABA one district be near Kwako elect a person from the other side. You bet me the no baby head of a security one potemo. Yes, say Ushe the structures in the session now. Say so constitution and say party asumesi. And I say party for head of the security. But the constitution did mention whoever supposed to chair the security committee. That is the MMDC. And the irrespective of so free party game or free party game, over to me chair Amanayi. Because young parents me Mako Apujina, Marine as MC in my district. The bar and your party, you want to make baby. And a two Mama party demo. The bar the sum of mine. It many of my Juma departments, districts, and I say a agencies within my district and a Juma. And I said, yes, maybe I should make a Juma party assumption, and I said, party the Bay Juma or Mum. And I wouldn't know what a neighbor better woman, and I said, no, Baba Yajman. Almost in that party, the Dumba, a mine, a Juma, the Dumba, some number of mine. It is a way of my assumption. That's a also your my assumption for, or anybody that just want to be no money. Yeah, and I said, maybe no, you begin to say any actual year, because I said, rules and regulations, I try to see if I need. Yeah, they be Juma. Perfect. But sorry, bear assembly penny over we are talking about a system politically porous. Everything possible, sir. The answer is yes. Because irrespective of the words, as you said, politically porous, say shall say free the everything you have. Because here is the case, who said, even at your agency, behind the scene, they don't support what the Aban normally do. Name it's an Omunsagu Machinti, who shed the new cry, Echo, IGS, Binum, Assority, Penina, any penny or that a binding of 2 man, and yet, Fanny say, Senka system, which is a years for Nangasano, will be able to be contested, but they are supposed to elect who to lead them. I mean, you think a pitch the Naba on the 80 year can say, Sabini Pane Raban, a mind a Jumana or Baby, and your party Juman or Baby. And as well as Master and Sonia, who are quite so much as the Nipan here, and then Marawi associated and Temple. It is all your MC now, but that security and what security couple. Sabina party that they buy, a buying that they buy. And our MC also was mine, but who knew what a party. Whoever, because they won't mean in the year, it means that when you watch over here, young infrastructure in to form. Nay, in any maras, me as MC, in maras, who as security couple who in maras. You see, then the contact the unless my mother said, me, was a maid, and I said, why was so near was away? Yama, my young coin in your young Pembrasu. If we am penny for should be see the more frasso. Maybe come who come be. Penny out here, found him, put him out him. Maybe did maybe the middle for me, who should be found him, put it morning. To be on how himself, the oil and a chair, oh, to go good and we should not wash a bed in sorry for my word, but we must be open. So, so, why not
too many or many will some. You bet you I am and I provided they say, my Maakye is a papa. That's why you saw to be papa. Nadia, be a betcham, some trophies and knows you want. Yaka, amount of mouth phones, assume the son of something. But I say, on you see, then to say in our way. Now you move the question so check. Said ya, none of you tell me, in a 2 jam. I said, yes, and drop of us of us. Would here, you say, ye won't free a man because ye yaman for ye and trophy. That's mirror. Yes, so that's a papa, be any best about on champion. Yeah, that's it. Yane Nana Kwame Akati or ye governance expert, Jume Yanenoa, and any train common BM Audio Solutions. I don't pay some in control, say, outdoor speakers, and I say, or a beer power amplifier, I say, keyboard combo, bass combo, lead combo. I sorry for the Muntiha. Be na say, Anna Moye Ekubi, and I'm more sunny man in be na say, ya. And one sort of about BM Audio Solutions near CC in the Kama, Eddie amount as Senate, Yani Aegis filling station, and I did we share frame was 0243 977299 0243 977299 and a 0245 278159 0245 278159 and I'm Baba friend here to me a Joe so sounds so and yeah the asidani bi kwama Samche Enterprise able to achim down Amantra Wache Junction na abrosan kama bi ebesi wo ho na numu no wo ye ben Dukes filling station nia ye ni ye ton cement papa cement ye be boa ma project na we ye no atimi atena se afebo Samche Enterprise na me kamfo edi ama one an pay Samche Enterprise aside say all ton cement no or sign iron rods inti enketwa akese na dantemo. I'm talking about a small size, medium size, and a large one also. Or when you be a one in Honomo about Sabe count ye. And chance here the board dine so Samche Akofebia becan ne Jumano home.